One fam man, one fam man, oh, one fam man. Yes, ma kunumuma. Oh yes. Make us so much sorry to that. Bebe mano. Aye say na one fam man, one fam man, one fam man, one fam man, one fam man. It's another beautiful brand new Friday morning live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. I don't pay your church. I'm going to mamu achi asamo akwaba. Ebrana Sanson. Yes, itire nyanti nyadia ebejai eche eswa. Inti asam babium for God encounter. Onti ase dia onti ase. Na se woti ase die. Obra. Yes, eno a ene ne waranka sama bo. Sanso na obrafo enwumo obo ye. I didn't hear some baby for God and country. We live and large on your radio. You can tell a friend to tell a friend. Jimedi na open na ono so penny nyina peno. Assign ababium. And if you're there and you know how it feels. If you're there, you're not feeling you're strong. God has faithfully ushered us into the feast day of May. Still in the year of our Lord 2023. It's a freaky, funky Friday morning. I don't pay. Yeah, they said that money didn't come chrono. Oh, sorry, I can't be actually Yankupon. Unyankan on. Now we're trying. Aquadra yo say tam. Oh yes, you will be one more pine na ram. Hey who? I don't see so unyan can be binch ready. I mean more akwenya no. Can be facture sa unyan kropono. Can be bichre or tridiam pon yankopono. One on wa hwe so abo ho ban. Bebre na ekoso odasum wodi wani hu yanka wo oyem behyew wawen akrayen ama no pe waka ya kan ti asefo ho a mepacho ya na odi aseda de ama ne din kronkron no san se oso hey one famado I don't see you when see a single say ya the Wimbo brand some the mouth. Yet aka nyina de toa so no ene so sabe pepe ne be no ne mum me san akoso amu akwanya se wo mo mpa ye nka bibi nchire nyankopon akoso an ka bibi fa kire no sanse ono ne omintimrim dade akodade aye mo ne ka kire no wo serebo wo sekirema wo we dade mo no da amansan hene bransan madukata wuri nyankopon no nia osum fidie puase a wo yi akire ben asono ne apramre no wo no na no pe me pese wo ubie wa no na wo ka bibi de kire ni din kronkron no mani din ne so me wiase nyina hunu se wo ye nyame a unya na wame anopa ye nyankopon ya bankese e odomberima itukotwiri nyankopon
akorobe to be ma wo pem san ni wudin anope wo ma yesi eda wase wanwen yen wakora yen e wo wonsayam wamwani adi yen ho ahyemfiri amanopai wakan ya kan ti asefo ho tekyerema da abodwem moje di emu afurisan ya ne adasa Ghana adehima nyina anope yesi asedan kan wudin kronkron no ayeyen kan wudin na asen kan wudin ya wie ne sa na yenwie yo yesra wunye nyankopon se ye nipa yakone abedie nyina abone wom ye gya hye wurade nsa anamuntu bia yitu ye ensem bia ye kan ye ena no na ye kenkan the book of Job ye kenkan ya beti ase se niema ahodo ye de ye ni hwempo tai ma ye bone enu ti anopa ye wani mu a ye nyankopon yesra o se ne ye de ni ahwe de bone abre ye osoro hini nyankopon hu ye mobo na fa ye bone nyina che ye yaka fa ni nyina fa che ye na fe hye wabofo ma omomebo yen ho ban hye wabofo no momeka yen ho ne edai yenim se na dai ya wurade odi awura mu wo ne papa bibredi ma yen ne ebeye musu esen amane aban amane mihu ya nka ka kwanhia eka ye asembe na asie yase bibibone ato no awurade yiwe no nyina free yen so nye yen ko onipa biara asem to no ato yen nya odidi ma ye bidie awurade hunu ne mobobo ne ho ban mo wadom na osomfa ma no ma won sankyere ne nkoso ani won achi enen yo okoto awurade ma onya bi nya okoton ma atofo mra awurade mi jadrobafo ne de hye wonsa woni otwiri di ampo nyankopon a ye de abrabọ de hye wonsa ahyase guso bonye bewie ni nyina ne ya na esi enyi ne di boa yen wasam so obi biara ni ho no mo de ne ho to awurade nyankopon so a wugu nanimu ase anopa ye de ho to so de yen wira hye mu ya na muntu ye pia free ankete ne ye fie ahodo mu esi monten so yi gya yen ho hye awurade nyankopon sa se kora yen boy yen ho ban Jiyan tatafo ya koresan fa ye bra asumdwe mu na se onwunu dwuna odie nyina kokotwa pan no na wo san die nyina ba efi asumdwe mu a ye de aseda de bema wodin kronkron no anopai kan ye ho le dombo ayen e wo Yesu Kristo dinimo Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo aten e de ba ahenkan 93.3 FM Akame u Yesu Kristo dunti Akame u Yesu Kristo dunti man we ba cho wie mo brese ne be sakore de mu nyina ma me fama o si abompa na wie ye de enkra ne ni pedua hye rade nsa nti yenya gidie se yakan ebebem abam mpo ne rade be ye afi wie mo brese ne be sakore ne de mu no oseme nkanchiro sa no pay ewie mu bete pa tubum se wie mu aye hoya fite ebe yesa awia ne be yini ti efri prem to bre ho eko no awia ne beto ne bo abo amane ho ato no ankasa enti ya no ahye ne nso ebe yesa dia kosi anwumrebre mu ene ensu enhye de ne wie mu sa enti ya no ahye ne nso nti ene minim nkrofo kura wo duty se eye Michael Obin Ota ene wo duty se obofo nso ne wo duty se hwanyo nti ene no awia no awuradi nyankopon eba ne se ya na pampam store fo ehuna mane ba ti nyankopon nya mo ahwefo omoa mo Jesus nia wo magwa and now so the Church of Pentecost womo echo womo General Council meeting on am so Emma okoto aba or the yi chairman any general secretary womo akaka ho enti Apostle Eric Nyamiche wosan koye se womonto ne so aba womo aginatum ama ya san ato aba ma Apostle Eric Nyamiche emfie enum aidi animi wono na esan ba be titina ni diama asafo the Church of Pentecost na yankasa ya Apostle Samuel Obobi aha sisi ya ono ena ababefa general secretary position no
enti apostle Kumila bi wawie ne de enti si apostle Samuel Jewu Obuobi ene ba beto aso enti funi ho apejafo ho ye ma wo nyina akwaba na ya bo wo mo aba so wo mo ayade wo mo beto osum kronkron ne so ye nwie ye adwuma ne so anso adwumayefo ni so a awade nya wo mo boafo na wo mo ani so ade hunu mfie enum a eda won anim no ontumi emfanto na kwan mu na mram Senebeya, we are doing this to lift the banner of Christ, not to please man. Eradinyo omoboafo. CAC fonso one at one de awie. Omokra the executives na aswear in already. Awomo show mu media say. Pay the chairman of Christ Apostolic Church International CACI, Apostle Amponza. Also, Yamoache, Winnie General Secretary, me and Kasame former area head. Where we Enti and sorry ni guso omo hye omo ho politically and also the echo Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay fam wo mayenia ehia yen eneni denyina unyami tumfo ohwe yesoda no boy en ho ban oba tampa okay fam wo mayenia ehia yen eneni denyina I don't see free now no Jordan no asem da pono so egusu adwendwen ho yesterday. The Lord will bestow on you a crown of beauty. Onyankopon so wode nani onyam nanim onyam eche ne de besha o eche no ye ni onyam che no so wode besha o unyumasu Unyumaso ampa unyumaso unyuma Metiwa. Oh. I don't hear twas working kind. Yanking Kakranian facing a fee yamma sports for the Quana Mumra. Ain't you walking kind and can cancel the Din Kade Chronoa. Profocassemuno. Isaiah chapter 61, the verse 1. Edeko. Yaka was a match of that, but ye sign a quick chini as Sandia BC. Nafi Yedin Komoka Crania DSC, Tiahano. Also, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. And verse 3, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified.
And the verse 4 says, and they shall build the old waste. They shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolation of many generations. And strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen and your vine dressers. The verse 6, but ye shall be named the priest of the Lord. Men shall call you the ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourself. And the verse 7, and also the for your shame shall, or say, for your shame ye shall have double, and for confusion they shall rejoice in their portion. Therefore in their land they shall possess the double. Everlasting joy shall be unto them. Verse 8, I say, for I the Lord love judgment, I hate robbery, for burnt offering, and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them, and their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All that see them shall acknowledge them, that they are the seed which the Lord had blessed. Verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he had clothed me with the garments of salvation. He had covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorned herself with her jewels. 11 on afim abechidum kakra bi. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations, in the name of Jesus. Amen. Isaiah chapter 61, the verse 1 through to the last verse of it, 11. And ya can kind yama wano. We a bosha a radinyanko pon share ne mine. Na omanye urade share o mobo no eye henfo a. E Jordan na me kachira wo se urade a share mbo se wo de enuonyam che. O de nkonimdie che no wo de be share yen. Na sa asem na o kan ye no. Enya de a wo firi ho. Me say sa boshana wo share yen no. Enya de a o dwane afiri ho. Ena no asem a Paul kan ye. O say, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Into the baby in the war chain. Enkonimdie abutre. Enkonimdie abutre. It is obenya sa akukudro no na wakura wankesa wumudie. Na nya woye bia no de asiwe ni so say there is a promise. Send tie bia no, it has to be fulfilled. So what catch wo ho a, listen to me. Na say when departed from it somewhere now on Paul Eka say, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. What is left is the crown of beauty. And opay niyama kan nyina sa waya nyabotre. Ifri Jordano in kasaye and in sema ya kan bepem ne no. So that's why a crowd the fought and you are still keeping the faith. Me say there is a promise that God has for you.
na sɛne tie bia no ɛbɛbam nya abotre na kɔso anya gidie sɛ wahyɛ wo bɔ no ɛbɛbam awurade asomdwe nka yɛ nyinaa yɛ ho na dom no so mfa ma yɛn unya abotre a borɔfo na mekenkan ne tententen no kenkan twi no na nyankopɔn honhom enso mmoa wo na te aseɛ epacho edi a megye so ɔbo wɔ ba ofori amanfo ɛnya me nko a dwumadie ne mpanimfo bebree ka ho yɛdɔ mu nyinaa ase yɛkɔ anim no wobɛte sɛ yɛbɛ technology wɔ mo nso baabi aduru sisi ade deɛ yɛ sports ɛne yɛde toa so bate aseɛ ɛyire so kyere so sɛ dɛn ɛgye nyankopɔn no ɔbɛnyankopɔn no nkronkron nyankopɔn no ongu wo w'animu ase ongu me nso m'animu ase ɔbɛdom yɛn na ɔbɛboa yɛn sports ɛtoa so deɛ ama ɔmo wie a yɛbɛsan ba biom Abozeke Sports Dwagum Ebetwi bebree ebewo. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba Ghana Mamba yema munyina kwa baso kubiu Embra Ahenkan 93.3 so agudie mu nsem raso yatenase a yede nsem no eba medin Eri Joshua Kwabena ejenim obeti Yusuf Regin kan brempon opokuare enso ebo asho no sanso na Raymond ashete rat epepian voice na edi amaye na afo de uchimu Facebook nso a na se ben na afi Billy munyina enso ebo na edi bibia enso ababejaw ene anope edikan no ma yemfase da ema Soboti o maso asema godie mu nsem no ye de ba Soboti no ede papa menka endada na anope o pa dia ehiti agbagu bo na bibia nso etimi akofan da ma ude ne dia ene start with Soboti Sobo rankasa ekan akekedu ewo mhwentia pepre moko abrobe na afi yakabuma yam na moton edi mo ase Soboti emfa ho eni infia wadi nyina no Soboti enso eye edima Soboti ni ye enye ya unyanso sha fatiba gbako fatum kan ma ndi opa abonesa open so a dey for ice cubes fa kan na fa wia bobo na bibia nso enkofan emfa ema 100% natural nti onuma enkofa ha bia enso emfa embro cafe no eneno ebinim intene mu ampe cafe no Soboti eye edimamo mo nso ne mu ye vegetarian sa mo wenam no so no Soboti enso eye edimamo Soboti bua busu immune system yarwa eba nyina no etimi ekotia afi wa hawa no so no wo issues Soboti bua pepra ho che na so timi di nchenche na bibia so timi ekoye edimao afi mo nso mo high blood pressure no so no Soboti bua etiso ntempa so edimao upendudu otua ayimina enterprise order market Accra asem na mikan hona so do so promotu no ubenya enso atu number 055 111 9620 055 111 9620 and 0244 08 7695 watchim down offer 0244 878763 now near Eddie Enkomo Opebi ato watchim down ma Loni Chim or Alaji Hankuli Enterprise EBL ho a Frimpon Enterprise EBL ho anti Adwa Provision Store or down Roman Ubunyebi Wato Mary Nkruma enso ewa Babu Hanum say Ubunyebi na wato na Provision Store so bibina ebusu el ho na sister provision store so no Loni Chima opposite snap yaba or dansem na miken Ubunyebi na wato na foba kan fe man ma ebusu wan ma Ubunyebi na wato na bibia so akoye edi ama pepiase Ampadu Enterprise enso aso asen yaba edi ama adensifo mo cement atode dim djuma no mo bi mo pepiase Ampadu Enterprise na fe yembo gasem cement ni omumiensa yo 42.5 hour ye 2.5 hour na fe yo 32.5 eni nyina no ebo djuma enya de ketwa afi iron rods enso na o part from 20mm ekopim quarter road no ubepi mo pepiase Ampadu Enterprise Ubunyebi enso aton edi ama ebia odan no wasia wie aka emboso na emu mboso no roofing sheet na person de boso ubepi mo pepiase Ampadu Enterprise ye aluminium ho ye allo zinc ho governance steel so ne obi ho na fe IDT ni IB anyina no Ubunyebi na wato red caps rain gutters ne valley gutters na no ebi enso abpm oyakache afi blocks nso de 5 inches and 6 inches quality block solid one no ebi ho sounds na 5 inches and 6 inches block hollow one no so no ebi ho o hwe cha kwanya kesem no opposite aya Achim State na se SHS junction so honum na hwen ya ubehu yen o san pm Jubilee Hospital ncha honum ma ubehu yen na fe nsa wo so bia no oni yen edi ewo odan boabo road ya so number 0244 166 937 0244 166 937 and 020 8299 115 020 8299
115. Yenshen semna se no pay emfa ema yensha se enso emfimfi Black Princess so aso ye nda no pay ne ni komo emfa dia enrada na se kopima management committee chairman papa Efan Linford Asamoah Bodu ene ni mpinifo ebo nan ekopimo enso prampram na omoko prampram ni na se omonante se ene se nyakopon adoma on the 3rd June and say on the 20th May no kopim on the 3rd June jumade kasia eba so Ghana kruma no se ekopim wafu zombi Emana Film under 20 tournament no todwa Kumase na no ene som kopim support ne kwata maba wo yachi omoko no omodo omsem drinks ne nsuo ne enema pi ene som ne kopim enso prampram na omoko no kache maba wo ne se omoko koden na Ghana ni na ye de support enso etomachi se dumade no etodwa ometumi aje edesi omonan so sansem krona mu no do ni chioma na se Ghana ye group a ye wo mu no Ghana ye ho Benin ho na afi Ivory Coast enso epiem eno group A afi group B no Nigeria epiem Niger enso ewom Burkina Faso eni Togo ye enso ne ye community group B no na Ghana first game no 20th May 3 o'clock na eba so Ghana eni Benin na ebo sanso na second game no enso 27th May 2023 na 4 o'clock na sa game no enso eba so Kumase Baba Yara Sports Stadium wey ama coach a olidi team no ni din the Yusuf Bazigi enso akasaka kra the afa man ho ochirema na so no de enjoy under working pressure te Ghana for yeah man pressure betima adwuma ni ye na bibia nso etimi akofan the man o se FA almost set target cramp no na ni Yusuf Bazigi wasare target the man no se ne no so timi akonkode de konim wodo ni chirema na se wafu zombi tournament a eba so no emu yenti ensema papa and then Yusuf Bazigi the tuja. If you want to perform, even if Ghanaians are not expecting, you should put pressure on it. I enjoy working under pressure. So for me, I think that is even very because one, we will think of not disappointing Ghanaians. So that's why initially I said I have set target for myself. Even without FA telling me this is your target, I have already set the target since we were tasked to host the tournament, so that I'll work by that, and that is what is going to urge me on to work very hard. We Yusuf Bazigi in commody ejaya na owie pe na edoni chema Nigeria omonso mu U20 man coach idin ade Christopher Denjuma ono so chema na se the Nigeria Super Far Connect no o my crowd for South tournament eba so e Ghana also here performance some koda na di Costa Rica World Cup na Nigeria mbonimbo ekon campa no be pimo Nigeria omo players omo talented football ewiase nyina be abekobia no when Nigeria players ho inti cap yo mabebo Ghana idie omo nim se no metimi age cup no enso da kopiem e Nigeria yenti ensema papa na Christopher Denjuma e de tudwa. Because of the time frame, we're trying to just make sure that we zero on the specifics that we need in the competition proper itself, choosing the right crop of players, giving them the right mentality, and telling them how important it is to go to a major tournament, which has been the first, and win the trophy. I think this is a new one where we're all gathering in one venue to play for just one cup. You can see from the last World Cup we played in Costa Rica. Every player you see there was from the NWL. The same thing we are having here. Nigeria is blessed with talents from every club around the globe, in the country. So we're confident we could have the same set of players even performing better. Inti wey Nigeria U20 man team no Christopher Denjuma o se cup ne de omo ba Ghana abetebri ako yenani enchemu glorious aka to fo gbogbo no ni nkuma aka enfema ene aropede okopie ha to fo kazime form ede banasa branch FN Abdul Aziz Nuruddin obeka branch no uprae getting to 1 year ni enya de watumi ababesi akan ede ma fo bi gbogbo no report form a eseba ene aropede sa branch na hyase ye training kakranka ye gym hwe ne se de be na pom din no ensu be gina na so abrane na fe abrante no asanso aretene abesi akan ede ma hat to football ko na reporter eba and say season we there enya de abrante fan Abdul Aziz Nuruddin
no obetumi aba abebo ne mum nyame yadoma next season the abrante no ebetumi aba abebo na otwe Kumasi Asante Roko game a omoso ekwakobo against Biani Go Stars no reporter Ebanesa abrante a yafana Justice Blay ne ho asanto na osiase eye training no edema Kumasi Asante Kotoko. Bet Power Ghana Premier League no match day 30 eyade a ochina in a games no eshase Tamale City tenase no ne King Faisal ede aboni sa game no 3 o'clock p.m. afe Sunday Kumasi Metema Asante Kotoko enso tenafie Kumasi Babanyara Sports Stadium na Omni Go Stars enso awentam so afe Brekum Chelsea enso ene Accra Lions na Ebo Great Olympics ebatenafie na oni Kotoku Royals enso ede awentam so Lagos Cities ene Inswatraman ede Eboni na afe Royal Tamal United enso ene Dreams FC ebebo Samates enso ene Accra to Folk enso ede beboni a game no enye game kotoa Monday Duana Stars ene Karela bebo na afe Mediama Soccer Club enso atenafie na oni Bechem United enso ede aboni wey Ghana Premier League no match day 30 yemfione ndani enchemu enso ewo ezekopia Ghana Premier League ne dimu nkomade na se next season yakopon ayadma Pando out of line so no ama qualify eko akobo Ghana Premier League ni bi na no anase yetweben eye kasamafo edema Pando out of lines for penifo ne no edi nkomakra ene bisanse sisi qualification manya ball kura yenyambo wie league ni nyankwa wie ye na so yeba zone 3 ni mu a ma qualify eniama ben ene mudigu akwama qualification no abantemsa. The kind fitness routine I take you to. At the beginning of the season, you employ people from the University of Ghana to help us through our fitness. No save away, it helps the boy psychologically. Psychological to the play. At that instant, these are the things. Just a Nyaman keeping the 2 year boy this season. Yeah, coaching, yeah, fitness, yeah, movement and everything. These are the petty things we put in together. We some kaka odija ene wan fancy wa wase omo damani echemu ewo University of Ghana ekowura mu kofa mpinfo akudam de baye eno ensu ka ho na aboa ama team no players no ahonden ne niam na tubi koye edema enkonkotie ensama apefa no eye Mr. Steven Snap eye botwe ere ajae Pacho, Pando Premier League is coming back to Pando live into Yebo Pando. Konomana Yebo home Kupone do Hamonsha and live Evo Pando. Club license in for the facility we have now renovations are going to take place as soon as possible. By the beginning of the Premier League season, Bibia also kama hamaye. Oh, that we are started to that. We are going to have a very good season next season, a very best. This is the beginning of better things to come. In Ghana for the in this season. Pando Heart of Lions is going to be a threat for all the clubs. We and some kasama for Pando Heart of Lions buku na brantia ye fero Mr. Stevens ne bochi ere jai na otuamu na Ghana Handball Association penfo be piemu ewo achimda de seminar bi enso ebre na say teacher fo a omo wo empatem ha ni na ne se odo ni chima workshop yi asi na omo chess na be handball enso betimi adominate ewo achimda ha na after workshop no in the Brim Central Municipal Sports Coordinator Asumadu Adai Castro echema sa workshop ya abai teacher for the come various schools student ne no mo besua na munsua ensua ne yepa o se mo fa handball no serious ne no mo fa maths English na fe social studies serious no o se musua handball ya ebetimi abom na fe ebie opon akesa kese enso edi amamoye ntien sema Brim Central Municipal Sports Coordinator Asumadu Adai Castro edi jai Kwalano so kase we de atadwe ede na yate na ye binsi nyame adom ebiasi eti achachira fo na beche no yemfa ne serious na yensua ne yie sane yesua maths yesua English any other subject bia football and athletics bia yesua no we so a part and parcel of it a year resource person penini kasa no o se moko competition event another game abetim anya easy so benya certificate and a trophy o handball and din kwala no message so mo fa ne serious na handball no utimi bo na onim bo na nya certificate say university even school placement mpono sabe ebianka pe school A na ukonya school B so ukra handball certificate any other sport certificate yetimi bo akonya ma nya school ayede ope sa na tertiary say university na bo handball and all the other activity yetimi scholarship ba for ahoban helm so person ko police so jani ade anya afi na be ka sabe obi ajos kapre anasempo so ukra certificate na mpanfo sampa onimba yetimi fa timi de futom de tunkwala say omomwa no mo fa ne serious
we somebody tuanim na owie no se da bi onko angel semtwefo o sin semtwefo sa dwumadi a na se ebas no se fan serious na fe ye kan manoto eya disuafo ne anim anase ne etom adwum no mu se handball so no anase sports so no emfaso ewo so na mo semtwefo nso masra mo so da hubo no mo na timi nkofom na ase nsuo no se nsuo to na petipeti ani na ya na ja omo mo bon kofi na se omutu amna na bre na mo tokwa efom a ebo ma otu amna na ye easy diwe de ma somadaro mo na mabu a dwumadi na mo abefa ekwachi ti mo san mo na mo daru na nkola ne husu mfaso dodo a ewo so we Brim Central Municipal Sports Coordinator Castro Asumadu Ade. Yenani enremo Beche United bobo kurum na fe ni kuma kan femfa no enso emfama na uko Beche United bobo kurum Brant fan Hafiz Konkoni esina kan edema Beche United bobo kurum sia no obepiemu Betpa Ghana Premier League na league table no Brant no egusu eboa ema niama ekoye edemo mo sanso na goalkeeper chat no wa chef 14 goals a ono na elidi na reporter eba ene se bobo ko ewo Tanzania ya Anzam FC no amene Beche United for edin komo season no ekwawe ya Brante no ebuna ketem Afrigana akopimo enso ewo Tanzania kosi akan edema Anzam FC boboku no a ene enkomo akrefi Beche United eba nda no pa medi musem no ede ejao yamfa seda ema Jubilee Hospital maso asema gudie musem no yere mo no de no enso eba na ni no hododo opuba bi age ayaresa mo yare wanyina atu ayira eno ane Jubilee Hospital ebia lab na person ye do na person to antenatal care ho postnatal care so elho afebia theater surgery operation bi na person ya oba yebetimi aboa afebia wa for person maternity ni bia oba na se midwives elho ma ombehwe ma bibia nso akọ fine e the amount ebia scan na person otwa scan bia bi yetimi eye bi o ya kache afebia ya rebi achu usuro fariso bedu nkomoda kire unua ya cancel ni to one ma asembia de bedama ombehwe tu asem tempa so enso e the amount wani ne no ohwadia unhu ade bema unhu we kira unhu a wanhwe ntu asem tema anhwe okina bi no na eja yare a untimi enso an bepieme na fiemfa fidie ensan fansa o yade no enso emfa ema da bit se na petition for no enne feda no pay enchechire ekoso enso e di amamo we no ekoso feda no pa bia na san chechire no enso ekoso kanti wonte de na opato dibia no munye papa ato edi o Jubilee Hospital akache oba no kitanso so da ye beje na fe yahwe wo hwe chi akwan a odan aboabu road so amantra bridge no so honma na obehuye fe number ye na oni ndi nkomo ewo ne no number so 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 yenani ni yasha eya amanono nsam na se mpemo yipro no mandra game kase bako etofem eya Brighton etnafie echi boboku efa Manchester United ebo makana bako a amo prayer amantumi enso antene ye penalty and as a Brighton for Edesha Manchester United a na de fie prayer no mu enso eba ene no adan ni wramu enso ewo Chelsea anandra ese na niama ekoyi papa ene boboku efa Empoli amo tenafie ehye kanemiensa ama Bologna enso ete kana bako enra Udinese etnafie ehye bako ama Napoli enso ehye bako La Liga ni mu no Girona etnafie ebo kanemie no Real Vanicalo enso etie kanu bako Sevilla ehye kanu miensa ama Espanyol etie kanu mienu enso obobo game a top femino emuna kopioma Atletico Bilbao etnafie enso etimi anhyebi Robertis ekochomo ebona kanu bako a we Manchester hodo ase top fem enso ewo Spain enen potem na ndanya me adoma Bundesliga no ehye Bayer Leverkusen etnafie ene FC Cologne aboni ene Mainz 05 enso ene Schalke 04 ene ebani na ugopiemo EP onuma omsisi ade on say referee no ya the VAR beka ho that is the video assistant referee no na omsisa ade a abai sisi on pese eye ewiase nyina na so pese English Premier League na say team ya support bia no na say team ya fan of bia no omso pese transparent no kre enso etim ebam ntisi ya VAR na ene no aba no adeko ba kom so ede ba no say conversation say bia bo bi esi fa bi esi na say ene no omo communicating with the VAR na say PA system was studio hono no obia so betibi nti communication between the referees I no mudina park na so na fe referees amo VAR room hono no enkomo mudi nyina no na say speakers say stadium hono na nemu na obia so etibi haward wa bane no na say PGMOL oye chief no ene no ochirema o so pese transparency enso eba football munti VAR conversation no obia betibi o stadium yenremo Napoli neni kumaka emfama Sandra na nije ye papa ebise game no ekwa wie ya na Napoli asha bako a Udinese so
ahye baako no aboa Napoli boboko no ama esi ade kopiuma ese Italia Serie A no this season amaje e de esi omna so a we ene toso miensa na Endra na se ene je ye perfect 33 good years nie ase Napoli for AGB no Endra ena omosan so AGB a ese omo GB no na ya ye wo fi ha na mgidi se yini na ama wo baako kra hanom na so still ne o so do usa yeah it is there e be Billy anya Billy dia na ze dia no a chance me ano dia e be obedu okay issues be was cap na moje no but no me last story inti Chelsea for so do say play away on person mo turn zia de omu hu no so fa so Ruben Loftus-Cheek omsa brante no asebo a obo no Chelsea for nshada ehun so sa na nu ka se sansen beto dwape AC Milan atwom ti sa brante no oye mafoda na mo hwe bola obo e Chelsea a na so betem bua pan ye na be bia so atimi akoye da mom next season chene na brante omu hia no na so brante ne se onkoda efise so features akopie mu AC Milan na sika oji Chelsea no obechem hu ansana waje half AC Milan ne no sa de oni de enya de ono Ruben Loftus-Cheek no akopie mu AC Milan Eric Ten Hag coach at Manchester United boboko no papa nsem kakra e de atudwa obeka every coach na branch a ye friend Amad Diallo aranti omko sign no e de pe Manchester United 2021 ni ma na so niama anhira nkoye amfama no sisi aminu kase obolon e de ma Sunderland boboko no enso ewo England ne patema esenema ekoye e de ma no na Ten Hag nsem kakra de atudwa wo so hwa branch ne mo de mo akra obo Sunderland ne de a ese season ekwawiye na mo ko preseason obeto nsa de afre no na fe ono so abe training na nema koye de ma de a next season Amad Diallo ebenya game ni bi enso abo sa Amad Diallo nya game ni bi aba Roma so say Tammy Abraham abrante no fa ni fi Chelsea na obepie mu no first season obo games no pa yi na goals no na opurugum omsi this season there as a goals no enshada embantene no omde na topampan so adomada no so a omoton Tammy Abraham 40 million pounds ni sika eda abrante no so na a lot of clubs abasa abrante no omohia no Manchester United atwinity so na Tottenham Hotspur aba Paris Saint-Germain mu nyina atwom tisa abrante and Tammy Abraham no omo ehia no yewremu Madrid ne ni kuma aka emfama abrante fan Luka Modric ebetodwa sa abrante no akopra na reporter eba ne se wa hyase ye training edema boku a ye fan Real Madrid boku no nina enese nyakopon ayadoma na otwewe ye omo game kese ebo mo ne Osasuna enese omde ebo ni na abrante no likely so betumi agina mu enso esia kan sa so na si training na hyase ne de ebeboa na fe abrante fan Luka Modric no ebedru next week no na se game kese edomanim omne Manchester City ebo Champions League no abrante no betumi agina mu esia kan edema Madrid boku no yempie mu Manchester United Victor Osimhen ene abrante no sia kadema Napoli waji league anase waji Scudetto no Italy na clubs ahoro na di abrante ne echi uroni chema United na fe boboko ne Bayern Munich omne ne no omulidi table na abrante no person mo sign no so reporter yensa akan se Bayern Munich are dropping out from the race if you say sika da abrante no Bayern Munich say eso no do omuntimi entuante ne no Manchester United standing in the pole position say abrante and Victor Osimhen no ombe sign na omun sign cross Chelsea any PSG enso so joining race no se Victor Osimhen omuhia no Aston Villa boboko mu ene adreni komo emfama na obia etobidi a omseso mesiesium tim na maye ni enti no omuremu asesama no omo Germany achemu awo Juve boboko mu na Brant fan Dusan Blavic no omo ekwetebida Brant na epemu enso oboboko fan Aston Villa na pay amasanso adamani eremu ewo Barcelona boboko mu ewo Spain na Brant fan Ferran Torres no omo so omo ni pedifo edin komo na se omo je penia omo kwetebim Brant mienu abepemu ewo Aston Villa boboko nim Kofi yako na enna 33 years Napoli eji trophy no na draw no ni Udine se boy omo enya 1 point de kan ho a ohwe Lazio do masia 16 point lead in omo de LED until obi say so mu lusu games na kan nyina akura mpo a obi antima be pom ho ewo soro nche no omo ji ne no a omo ji cup ni wie no ewo do ni chema Armando Maradona stadium one supporters said that be ye mamu players nko amu nji moni nti omo so mu TC Park no so omo so mienu Udini supporters and Napoli supporters omo be boom nti enra ye say the bet twa ko bi kon ukumi was that be ye so trophy no nti enra Napoli for omo ji trophy Napoli for ji trophy no na Napoli supporters any Udini supporters and so that boy ni wo park no so timi say sa trophy ni dey ji say china e ba ni be hu ni a ono so oji ye U17 AFCON no and so ekoso Ghana ko bi nti an wasem no e wo from boboko anaso
ne din ede Cameroon na tena se Mali twa de kan mienu a wantimi anti ene Congo tena se na ne Algeria ede aboni Somalia enso ene Senegal ena ebo we U17 AFCON a eba so emunti enjira we so na ye found and then on my boss no 1 week in said an ebo din chiro na we fi na nka so be kan ma so dim refio as Mr BBB Zabwaji o zede they are going to observe as I say you know observe say I mean Jamie Ferrell Master and James Adams are right. And ya sorry so captain in the morning to asumidin at the Joshua Covenant Jenim Yosef Fajiri Otenenka Wabrempon Opokuwari aka Achiase Mayor Oronso Ebwaye and Afi Raymond Ashete Rat and Benito Mauli Yenya Neke Tiboma Eda Goodie Munsemono Ebija captain in the morning Waboba for Yamanfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Uro utrumu anu mucha. Uro utrumu na wo mucha. What panty are you wearing? What color of panty? I saw them. Sofu preaching obi bisani niasa. What color of panty are you wearing? Tieni muaye I know they wear any panty. Another one ukonya mi fie wonja dross. Hey generation yarima mempong. Hey Sana motia mama my foot went to your feet. Let's close. Shower dross. Udross yira ya champagne say na sha. Road dross why you romantic road dross you romantic. Kenya mi adwuna chiro. Afi na akoso won sapapa Yesu ya da waseda. You know that kind of prayer. About what you say, amen. And I was say, and the wami aware ni ababe drufi papa. Ye ni akuku dry the yes I did to see Peter. Into Besha when we nyamwa home kronko. The father na no mumsho as a way empire way. Abran crofo yadiku kolebu a woman yampa. Right! Yampire. Siakisi, one go Kawubiano, Siakisi Nabotre, now the Baufa said, I come here soon, I was will be a sip baby. Or bow was through when you met one only in the bobra, 1 night in the bobra, and yet twack a see it. Ghana, remember with the fat ass, become. Atupebi the obeko bunsem.
Friday, I make us a wish will be there. What you fear, why you now won't back, who will be fear, watching a woman seen in Yama. I dear chair, what better not stone them. What share? What share? When you make us one mawa depa, what the namna mempe will be an why you feel boys here go up so can you, or why you feel pescankwa, the year funny jeans, ya, what the Nijian the posa is see at the hatter, because jeans are now at this cab, I would be a month now, and yes, I may penny a wabot tie, will be about tie cantaman to quote, but you knew or tear condition more new. Tiania! Asafu amwa degna mo sare mo amonu mo ire no nofo mo amodi manu abom mo na mo sare babu ni siwanu fuanu kobom asia eni bayi na sare mo paye na awrade mi akwa mo sare ba bi yare ebi adwuma sai o sare ahomache ba bompan no wanu mo nofo nom nofo saba frede mo na kezi sabu kire can you protect your own? They say Akasa, a Radia Casa Cherame, what you for Beniza or Pombo the nation's one, or Jametia said. Why wouldn't you have Breno, what was on your contact? You may see after all. Why would you find one woman, one class on your contact in Siasoro? And Siasoro, on your couple to me, Jumavidia, Meniso Shan and Goyo, and Asuntania Tena, Master, Lebre Akolobo Stondor Kanaka, Lebre Asketara Bastanda, Tonsramicano Tiaziankama. Yes, go. Be a peja bradina kopam. Yes, when you are here now, did you more die? Nana only minister die. What was here in the name of Jesus? Jai now, man, assume the emra. Jai now, crowd this way. Yes, go. When you mix Ramina Promoha, Nana Jana, what give it to? Yes, God. Sia, original nation prophet one. About 4 months, say. When you coupon grada, when you coupon jatana, and a shemo, and with Jesus Christ Nazareth, yes, Mojanso, and a come. Man, Jesus enter appear there. He just then you won't fall into my God. You won't do whom don't so him. When I answer. Also for the grand then I hope of many brutal one national rebel. A small tin was so far no chrome for honor. A for chrome for now and no timidity. A small chrome for better make up a senior prophet. Yet I make up for 40. But the prophet. What am I called scooter? What jump school filter? Don't matter what jump school filter. A poor. The Yansano, your funny fear. Now, some people who fear Yansano, I just saw Didi Wario. That's right. Opia Didi Wario with the piano. Concrase. Nako Didi Wario. And I'm Toby Okumasia. Didi Wario. Yes. Found some Musano Washe. Shin Kwan won some suffer. What Shin Kwan won some say among Yansa. Sankan Wario. Not with Shin Kwan Chiao Tichao Tia. That's right. And Kwan is so Quasia won't trim. No, you Quasiani and I. Obama Fadiano, Equa, Affini, Doctor Sibiano, Yaria Bempo, Capitals B, Sir Capitals B, Etimiquadia, and I want so Yaria Kanya, January Yasinimo, Yaria Ben Eco, Capitals B. Oh, my motive, bro. Man, Tino, Yamma Titi Tabano, Mimian, you are coming, Jamda. Siam Salmon and Bibia correct. Mehonen Seven Kuya Trebiatoso. And a minimum one was say hippopotamus. Asiaqua. And in the baby are real traditional. When you start standing bit down, when you start standing bit down, so Berman if one over 10 Berman is up. 10 is a boom for the killer. Not a Berman is Greek says that Sakra. You have one for the Baguino. Oh God. Dan to catch the Berman says, or banning you be that any woman are dead. Oh, me catch. Because I said, I'm so. No smash in the Anakavo. I know they are your coupon, so I didn't become a bar on the other day. If they didn't shut here, if the no smash in the area, what can I say? What can I say? Nana kwame nyadi about when you say then you tinu huna yano kokrom abanabi ya meka tontia ya meka dia one susa sam Ghana de bia no baka se nyame ni wo no milk and honey rather.
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Baba, yankopon isha papa yankopon isha udia ahenkan poni poni ke wo de djuma wi baba akon jitum so de baba no to kan mama yen papa Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Execution Entertainment. Whoa, yeah. Ghana, my baby. Canumia Muyanko. Epiani, I get you. Whoa, yeah. Ghana, my baby. Canumia Muyanko. Epiani, I get you. Oh. And yet, yeah, but to be a family, I am. The right time, come on y'all, do the right thing. Be at the right place, the right time, come on y'all, do the right thing. I say me the can, raps up for me, who am I canting I'm a ball by raps up for me, who am I canting I'm a ball by Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ketashe project akuka buapayo ni munsemfo etu atese abapete amoma mpani abedi akire adwene ho. Okay, my emphasis and confirm at the sports team Joshua Kwabene Jenim Kofi Ejiri AJ amoni omo producers ye do ma se so hwe obre no a ye kwa animu anisa Simanu aduasan wotwe na abo apa no pa no nso ho matching eno ni dwumadi ni edin ameje so obo woba ofori amanfo ye emphasis and call emfama udi ahenkan kwame ye boa ajimpa hene Kofi Mensa Kobike Kweju Bafo and Abilima Parliament Koshemra Emra Shebedempo ni nansa Honorable Kofi absent wa ma Intina Enra Eyawawoda. Once again, happy birthday, do belated going out to you. Say Ota or being Ota, yes, will come Michael now and Crofoni. Inti Mate. Nana Kwame Ohene. Or Amasaman, Usi Wuti, and Opay Yamao, good morning. Sanso ena Martin Osei. Ono so se owo atebu. Otien. Yeah, that's it. Me pacho ye de wodachi nti obra kwentu afutuo ni adesun wo me de beto ato aso de ama na fe ye de aka nyina so de aka ho de ahotre obiani photo mi wodachi nti brani akwadro abro aba mensa wa honi aye de do yesu da bi ro no kwa na obo odi na ho odi atu aropai wodachi nti de enam brofo kasa mu awudie yes, be a good and responsible citizen. Be a good and responsible citizen. Na ena no me pese mi jai wodachi nti no edema obrafo na ensem we woni nwum ni mu yetie kakra. Be a good and responsible citizen. So we your mamba pa. Enye se we your mamba pa sa akeke wo.
woyɛ ɔmamba pa usu wabrabɔ wanamontuo okasa nea woyɛ nyinaa ɛda di pefe sɛ ampa papa yi maame ɔyɛ ɔmamba pa ɔdwen ne kuro ho sɛ yɛ no bɛkasa aka kyerɛ sɛ Nyankopɔn bɛhyira wo no deɛ ɛyɛ den nyame wobɛhyira wo ɛno ne yɛ bɔhyɛ a wahyɛ yɛn ɛbɛbɛ mu na mmom sɛ nhyira ne ba na ɔman no a wotena mu adi nhyira no asomdwie nnimu a madam unhyira no entimi nyɛ fulfilled unya anigye kra mfa enyi wani enti wo da chinti ye ɔmamba pa ye ɔmamba odwen wo man ho ye ɔmamba omo obi mfa sika me influence wadwen na wo thinking sɛ nea wo dwen no omo obi meka nkyerɛ wo sɛ gisikai na koye wei ema me against your own will wonim sɛ deɛ me koye emoa but obi abetua sika to wadwen ɛsɛ di akokoye ni ye boda wuro fra ɔman adwuma a wo ma ye tua to a wuntua nea ye bi a ɛboa mayan ayɛ ɔman bapa no onye bi sɛ ye bi ahoma tum nsoso aka sɛ mo mfrɛ nea ɛkɔso wo mpɔtam hɔ fato mpanimfo animu a wona wudi kan a wo bɛfrɛ na sɛbe yankoto ayɛ da nti obrafo ene ye gyae wo da chinti no de ahyɛ ne nsa mepacho ensɛm na wo ka no tɛwaso ne tie nsɛm no yie pa me saa na me tie nwum o enye kinkrin no yitie nsɛm ɛwɔ nwum ne mu mepacho tie wo da chinti meba the last two with that Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM execution entertainment whoa yeah Ghana my baby kanumye muyanko epiani agetro whoa yeah Ghana my baby kanumye muyanko epiani agetro the right time. Come on, y'all, do the right thing. Be at the right place, the right time. Come on, y'all, do the right thing. I say me the can. Raps up for me, who am I canting? I'm a ball by Muka. Raps up for me, who am I canting? I'm a ball by Muka. Open here, on Kama Mufrawi Nanka. Yebunan can refua, or Kapo, or Mayimu, Katasha, Proya, a Kuka, who are Pioneer Sanfo, and to what they say, a bapete, a more man, penny of it, I get it home, the quet rodo, if we are inside your fruit, your pana, your piano, Minia, when your party man so, or so for my account chain and so, nothing, or may you pop him, the cost of the year, young Punto, Atlantic, a penny, Mantia, Mabawa, one some, one in the pan, and Casopabena, and Chima, a free president, minister, drug pusher, so divesi, the Musa, a Yabisa, who's a one year fata, water, the Cocomotia power, Atwa Bayu, Parliament, Koshemra, and Rasha Bajampa, and in answer, Honorable Kofi, absent, Wama, Ribon to MP by, and so you TV so now that now where a Banjuma Yeni or Boapa, non crap so or that's so damn them on open. Debut late by Jumam, managing director to Tempum, Bonia think Pesamin Kumia or some India, I can do a woman, nothing, if you are bound to a gym, Saban Sakan, so I know. Whoa, yeah, Ghana, my baby, Kanumia Muyango, Epiani, I get you. With that, Ghana, my baby, Kanumia Muyango, Epiani, I got you. Many you was some bonnet for Calabule, Ghana, Jasso, the war, a 24 for Super Bonnet, and
dia ho kire obiani photo mi apo ani brani akwadro abro aba mensa wa honi ayede do yesu da bi bro no kwa no na ho odi ain't you a brave for no you couldn't have said it any better. Why are there? Ain't you pacha no wadachi be a good and responsible citizen. Baby I want your mamba pa you crew ba papa. Ye asore ba papa. Ye ojuma ye ni papa. Enka nkyerɛ me sɛ adwuma no nyame dia. Abaya adwuma de ye ntam nso a. Okay, kan nsɛm akɛse. Enipa 1.76 million. And I am foul with Jumuno into the Kakrana Wenyano. Father down when I can say be a good and responsible worker. Church member, and can also for him now so a be also for one so obi be confined in you. Obi ban oba can send me also for me how I mean munia. Oba be jina podium hono a ya memfam preach why ya waso fo mebiri hono mako kan wasem kire wo mo a oso microphone nu wo preach a wonu odu be preach e de awie enye good pastor enti anopa yi wo da chinti de bre wo no ye de obon krata mbo so de e ma o ena o call United Kingdom enti mu amani di United Kingdom wo mo hyehyɛ ye ho no ena King Charles III ni coronation no hye ase teso mo be ya amamre ne amane de no asia konwa so se ohempon a owo UK after se ne maame enya ne nyame frɛ oma pen krabre awie na ewo no ena wo mo hyehyɛ mu no ewo se wodi ade eye kuro bi a minimu no ankasa abre yi enka maame ne da so hye fridge mu a ye twe ho manso a ye nwie ye but ye sie no eya na ye nwanwa se ubisa se yenya ye twe manso bebre no sika wo ye we no a ye no ho ana sika nse de ni ho esoso ye twe ho manso a Erade ohunu ye mobo anopa yi ai enye hai bofo eni a train e fo enso tie ye wa basa ye focus ye ba execution entertainment Ghana mami eight people toy the one krata mbo so no dey bro the right time. Come on, y'all, do the right thing. Be at the right place, the right time. Come on, y'all, do the right thing. I say me the can. Raps up for me, who am making tina me ball by muka. Raps up for me, who am making tina me ball by muka. Openia or Kama Mufrawi Nanka. Yebu Nanka Refua, Okaho, Omeyimu, Ketashe, Proye, Akuka, Wapayo Nimu Semfo, and what they say, Abapete, a more man penny of the I didn't home. The quet rodo, if we are some penny, said your fruit, your pana, your piano, Minia, when your party man so, or so for my account chain and so, or may you pop him, the cost of the year, and put to it, not the dear back, the penny, Mantia, Mabawa, one some, one in the pan, and Casopabena, and Chima, a free president, minister, drug pusher, so, the Bessie, the Musa, a year beside who's a 1 year fata, water. The promote power at Wabayu, Parliament, Koshemra, and Rasha Bejumper, and in answer, Honorable Kofi, absent Wama, Ribon to MP by, and so you need TV so now I got now where a Banjuma Yeni or Boapa, non crap so or that's so damn pen on the one. They be all late where Jumam, managing director to them Pumam, only I think Pesamin Kumia or then some India I can do a woman, now I think if you are banned who to your gym, as I bind second and so I know. Whoa, yeah, Ghana, my baby, Ghana, we are go, Epiani, I get you. Whoa, yeah, Ghana, my baby, Ghana, we are go, Epiani, I get you.
na ye di for mene wo ye wasem bone po kalabule Ghana dwa so ne wo adwadi fo mfa so pe bone e dia ho kire obiani boto ni apo ani bra ni akwadro abro aba mensa wa honi ayede do yesu dabi ro no kwa no obo odina ho odi atutu otenkwa nchen kwa fiem apo kwa no obo awudie asa asisie enani eja ntokwa wo fie entam kese akika ni mu atendidie eya na ye prefise mofra wo fie ebe Ghana eja hyehyɛ di onom jo di o twa be di o hyi nkusie ɔno nso ɔnya ahwɛyie electricity illegal connection nyina du kadaya ade sɛ yɛ basa yɛ kɔso agoprama so agorenkyɛn bɛba ɛna ho aso never yɛndi mo semraso ebufuo bi wɔ mu a akwampa so ɔbrafo minka enti ɔbrafo ayɛ ni nyinaa wayɛ ni nyinaa brabo ayɛ te Ghana ha ɛbɔ no na wade anwene nwom no wayɛ ni nyinaa na akwano talent I tell you obra yɛ te Ghana ha ɛbɔ no wade anwene nwom no kama no adwadifo ti dwom ɛpɛ ne ho anya ntɛm ɛna ɔtoto nneɛma mu onim sɛ oba Eastern region a baabi a ɔmo nneɛma bo ɛden ɛyɛ Achimodan ɔdana ɔbɔden Eastern region nyinaa Achimodan ɛna ɛhɔ nneɛma antu koforidia dabi survey no mo ye no Achimodan ne top ye nneɛma ne bɔden amaboa na nso mo hwehwɛ ni na sa Achimodan ko e ben kran yo ben kran say enye traffic na say also wo kwa by 2 hours 30 minutes simple 2 hours 30 minutes also wa kra na say ye ne koforidia gene kra ye pe kosoko koforidia nso a ebe 2 hours 20-30 minutes no do but are you serious oh ya jidim bone are you serious Achimodan nioma board omo ya honhwenye so me ya honhwenye ya to de ma wo mo a soldier form so na wo ya huna there be a soldier for the oh there be mama wo bo na ya sen so ya kana boko oh there be a soldier for the enye so dan ebi ko kuma se ebi anu okota de there be as one ya tax force sa there be almost no mututu anwa buo mu soldier for omo ntena omo barracks na yen so ye ntena ye soldier for the musuro omo ntena omo barracks but the whole issue is me pay mostly me person me jai onipa de mo no an conscience so that's it enti me metimi akama famu dia but onso so wadwen kire wo say so that's it wakwa to ade we e bia 5 cedis na wo dia free enkran aba sa ade we bia wo fa no makomako 10 eti makomako 10 no kokko ba ko bia 5 cedis so that's it na odi beduru odan no wo so won ton 5 cedis o beton no ti say 8 cedis okay ene ebisa wo say die nti na wo ton 8 cedis ene so car no a o fa ye o de ma odan ha no oji wo ti say bia if I say 50 Ghana cedis okay enye se oyi we ne ba kwa no aju 50 Ghana oyi ba kwa no aju 50 Ghana ni nyina bo mu no ene o charge 50 Ghana cedis ena onso so se o to so ena onso wo ton ba ku bia 8 Ghana cedis meaning dodo no a wo beton no wo betete lorry fare 50 Ghana na eden efrim assembly for beba aba betete wo sa tax ne sa nyoma no nti udi ni nyina de eden e de aka ho ena wo ton 8 Ghana cedis ça c'est good mi bisa se eye enyoma ni nyina ena ye charge wo sa 50 Ghana cedis no ana ye tam ade ne ba ko ani age 50 Ghana ye tam ba ko ani age 50 Ghana eti se eye ni nyina na ya na ye charge 50 Ghana na ene ade na unity bia ode o ha ode to so eya menti ase o minim se de American wati ase a uwie na I imagine I confuse you bia ode ne ha the Matthias pan but e brofo unity na I confuse you and say good here unity bia ode ne ha to so no eni se American say wakoto ade no e bia onya ba ko 5 cedis etimi de nka wode ba odan no bra beton no aburu so a ton ti say 6 cedis and 7 cedis ena wo de wo say lorry fare ne nyoma nti no o charge 8 cedis shall I say
na mi masema me kan say ukoto baako 5 cedis ena enema ni nyina wo kan bo mu no 50 cedis ye je wo lorry fare 50 Ghana cedis enti say wo che 50 ni kura de aguso a eni ho kwan say eboro 100%. But di beduru ha no mo a o beton baako 8 cedis o beton baako 8 cedis o kan o say lorry fare it be bisa say lorry fare no ye je niam baako bia lorry fare na say o ka bom ni ye je ye because I was say wo ka bom na o che edi gu niam an nyina so but say o charge ni boom ye ko kan ade a share lorry fare ye ko kan ade a share example o ye mpu de nke moderate na ebi on man o ye bu ko man kasa example o ye mpu de nka meka say but obi fa ne 5 for the 5 be kan 10 enu na ehu no o kan o se lorry fare enu ehu ene o bebre egum wo shada bisa de bi bo be frɛ ba bi bisa azi ai odan for money ma bo beton so me say mo te say ya relocate ko back to yen kran ya na eye odan for say de money ma boarding seriously akwa say ai ba bi abeku bia ye wo ade bi potia ne boarding. Oh, but ampa. I know, but on boarding. On that too much. Now we say baby na provisions boarding. Obeko baby na to say ti baby ane ade ho odin wo ha boarding. Akwa ti say nkrofo yi wo mo na ne action top so or down top so I tell you. Or down dey we hwede di. That's of 9 for na or down dey we hwede di kan. We say me check the amount. Okay. Or down dey hwede di kan. Or dan hwede di kan eh so serious kako so serious obi to me e won kran obi san sa de wo to ne sen no abone bone de a kire wo obi bisa wa ha dem na te say eh mpimani mu aden that's o to ne boarding den empire compile boy no so odan ha na wo de ma you say odin yoma be ja ha compile boy akoye hiribe ade ba ko a me gidi say expose your ma so vi no mo ka me ya je din se bu for example e bia pharmacy we ton edru we see wo be ko ba bia be ko bisa ne bo no na me shada ko bisa ade bi one drugstore 31 cedis we call different place 40 cedis ade the difference in 9 cedis Endra ayi friend ka dia aya dia hu pan so be ko hospital ni asan direct to say ko hospital we ayi drugstore we ena zo ye ko bogum bi won na mo no ma bo den pa Endra me to ade bi me to store baako 24 Ghana cedis me san ko store foforo ko bisaya e ho na 30 Ghana cedis 24 Ghana cedis me call baako no 30 Ghana cedis na aden just when chimu aden inti me beto ade a wo se me share de chin aden nanka manko bisa wa ha no mo a na me beto 30 Ghana cedis difference 6 Ghana cedis na ope wo hu anya bebre sa aye den ope wo sikan wo chidi bebre a onso do bekwa akoto aduro na ne boarding do bekwa akoto bi me say ade natural we say u ji obisika enya wodia ana wo fa nyansa kwanso agi obisika natural wo ye den says kanu ntumi fa nya de papa bia natural pa enti omunyai sa odan fo no asofo no mo church members no mo church enti me bu on ma nya benfo na ye oni dabi mo church members ne ba ma sorry dem ho a ya mo no mo nkasa omo de boarding dodo obekwa so dem sof no beka sa won nsem abosone o ton ade na sika ne hwegu fom so you never get we ya on say you digwa ye emfa so ntini e digwa zamana mafo but so ni zamana mafo radio me tom so na onye yere na de so onye yere so zamana mafo de emfa gawgaw fo ya kra nya yes omo se edwa yes na ni omo yere se edwa na no 10% kra zamana mafo sa na me ka se dia omo ye e edwa na ye bebo omo ma se omo no me se koko chance be ye num e kaso ubusa na obesa ati afri 800 bon Mr. Ubeka be si 300 obeje but ye maami fu am fan ho ensi ho on da bien so ndan da bien koi
They were telling them one van zang. I could say John Cra. Debbie. Hey, I'm not for no moon. Udo say John. Better. Ah, too much. Sanya did go. Sanya did go. Kitwebia no wadi. Now contem nam for sona intent. Sadia den ayi nto oni kwamu ma me nso a hyehyɛ anyum and wasam ne nan. Ba awa hwade akoyo tompa boya. Akoyo tompa boya. Hwese de meme tompa bo no. Se onu no hu se mema na eto nsa. Se onu so ahyase ipi. Ento so onyire no wonya sa. Ye ni akoma fu. No ya sa. Se Ghana de esu no. Enti business strategy. On se de ne nneema ne bo da forma fe no. Se de nkofo twade. Enso to but obi di agu awiema. But bi so I was say ye ko bisa wo mo. Bia na esono baby special bia odanfo. Da bi me de odanfo ase na make. Ebia na su baby special dan for form na kuma sini nkran oh yeah sure se bia no mko ebia mko kotonu dabi ebia no mko kotonu kotonu anu eva beni ebi su kra kotogo ebia lo bi ko Ouagadougou oh yes ebia no ebi kotogo bebre kotogo ko fa ni amaba ebia odan for no baby special bia ebia okay beni amtom ko beni I was here bisa. Me bisa shirt bi tio. Me bisa shirt bi wa ha. Obo 60 something shirt. I tell you. Sa same shirt no. Me kon cry am so. Ma me kon ko bisa. Or to hot 30 Ghana cedis. Oh so and dem kan no. So far the N5 not the 5 account. To offer offer save a year not the 50% account bam. 30 Ghana cedis. Oh, you're fine. Also, to hear 20 60 something. You're fine. Are they a higher East Legon? 2 years. Or down Hanaka Kajuma Benoa. Oh, Ejuma Benoa, Onipa Bobra, Opes, what they call Tataria Bacope. One Bob Brown when you see Cana, no Tataria. Accounting as a more Dinway Remiano. Who companies and also. As it mo do why do be a man sasibidia na na twamne bo ayeto enti ebia omo nto ne be enkran ya no mko bi ebia no mo ba bi special bi enkran kumasi ya ebi so dia yo provisions ebi dia so yo ebi dia ye ana eya dia em den say so mo nhwa de o so mo studio omo ne mo efon so tom de enya duro no akwaji o enya malam bi na enya dabi eye strategy lady bi ewasene oyi oton bread no oton no obeto a no de margarine kakra fu mama and into school from kwada no nka nya o ton ho da bia no nka de on ton no so de fredwa yes entama nkofo bebre trustors bebre ba no obeto bread keke because of margarine so ten king have no their firm a strategy yes we be enso obekwa me margarine matimaton me teacher ma da binya no si wono na afia egbo atu no ato atwene Mami bo no oze no da kwese bayi no da kwese bayi mami bo so ono ne manyina wa brochire nti on no de on pesi kan ya hwe opo ene opa akọ ya fre no wara beba eno ma no to no osim keke se ebia otena fi a so so beba bre wan ono mfa no ho opa beto pa mento we odi o teso odi obekọ no address shrepe no osi no to store keke no store ma mi bia no we krom anope mi e sure say radio ni men no nti no ni friend na adwesa dabi antiesi mum antiesi no be kɔ no minim se ya na ne made na hye na bufuo wo fie o se ni kunu na hye na bufuo o se nipa ben pa na ya na hye ma me na bufuo a ɔno no de enye se one day wo se to da bia na aba yes but ɔno de Debia adechie bia obekọ no tiemu da bosom no wa badendenden no te store na no no mu na what are Alo mo jata okasa ntentem so kakra kasantem alo mo jata ube kunyo saje eji obi tade obi zan zeden utalen ase terminator pepe nwan mpo utalen ebere kasa mtio yes mimi man nanti am se kura misika no
I don't know why they never grow for to be oh so no store na say you it's what I say okay then I question mama bi amani tua no odan wonu sirisu ma no okay mama odan bebre store for ndie bebre mu hwe me so dia me kra akiri no me meto ade bi me du me dia nya sa me meto ade bi mu e wona me no be yantam so na me ko e wuri ade me du be ja ho ntententententen yeah sika peti se hwini mu nyi ho ne wanya na wo de ba beta ade ne yese be yanchi ho akere o me du be ja ho ntentem asam na nan gu ho obi ko ta ade ahwe customer cost na ti san cause na de ho fo na ya ni fredwa obeba oni na mga yi nkran yi papa mi wa mu ana yehu sa wukura list any jai mi wa mu ana nya dan wa krokro wa secret o no mane ye da fom ka na ma no so da fom ka o ka so na papa o da bi na me ya me papa bra na me ba kra na ne board nkra no ye me ba e na no say maami bi na e de yi sa ne di bi ti mi ma me to earpiece say earpiece na was me to no say 15 Ghana cedis say or the papa ma me to no be say 20 cedis okay so what I say oh yes enti o ma utimi ya o de bebere sa no kana untimi nsrente so e strategy o but say ko hwe obi asom nanim anopatututi bebre na kan na omo twade o ma ni chiri ne ma ni bi chiri kura ne se me to ade wa fia ho na magina ayi kwaku anim mentiase ani o de be show ne de oba ya to ade wa fia no be ho say enti me to ade wa fia ho de a se fia ni space kura wo se me hwiri gina na pampam ni ehun se wono ho na me to ade enya onu anim dabi sari abusi nahi oh david oh ti obuwan ma de wo to ade wa no sister pacho mejira we mejira ha no boy be buru mekume bomb ya betu bomb oh but enye am kanda say pacho be Germany man kapen she we so yeah, go we be say life you recorded their life Edio eti ye besre adwadifo no big issue because who say papa panimu bi pa wo odan ha otai kasa asem ne pa big issue otai kasa asem no ma me kwa homa no so mra sisi na fe ye ntoa so me ni nana anyima ngwa kodom a otoso mienu me de kwotwetwe enkomo nana otime nkan FM so ni ma che yo bru na bibia boko de boko hene okay ye de radi ase anopo ye ba won chen a ye nya ne tie se wo de eto aban no anim se wo mu green Ghana no empen bebre ya no mo ayi mu nananom afri mu na we die nia ebe yi omfa mo nka ho na muntimi nye na enye kama waka bibisa makasa pa nana wadaro manchiremu yo mame fast akunye na mentia ankan atiefu nyina ne se mo television so afefu nyina na de me pese meka ene se yentina Jubilee House ebia ene yentina ministries ebia ene yentina offices ebia etima sem tie chantintin nyina ne se green Ghana no be ye na ye boka ye na se twitwi die dia yamfama adikrofo na nanom omanma de biebo what I say yencheman kron na nanom hwese ye bia no ye bia bosuri bia ya communal labor ni akọ prafra ho yakọ bom papre ye se bom papre ye huja ho saa se bosuri bi huja ho a ejese ye be huja ho bosuri dumienu ewa finum da aduane a diano odie no ewura no nso dibi enti se udie diana ewura mene no a diano be ye ewura no definitely la be mene diano enti ka ye bo na ye tu sika gu no me tu sika no ngu kwa ye fatu mi no nse na nanom nsa ye hwe se dikrofo no obia be dia bia no ye bo ho ban na udie bia no amo ho ban a kesa wo yi wa bodwe
na ebedi na okay mienu miensa na onyi wa budget say mfu ye befa ho eti ye tena ho abaka tishidie ya tena kan ya launch no billions of dollars that's as kana ko waste o palace ye bia ye bia no e ka ye bia mi yenko census yenko kan ni hwe mi ya say na eyeyi eti ade bi o ya sekira no kora na nka ye bo bokasa na police e use ye resources for no apparent reason and no na make say ya amend this constitution no said ye be act to land act no near stop asajumadi no ense na nanom sa adan he say next no po de makro bi on betia yo wade and once a forest commission a disciplines no ebre adikrofo na o maye next no na obi abone de ho ban every kire no afene kwa wie mpa abanya to nipa ko hwa na ye de o ye ne de yie ya bona ba so ko de na se for no okay, enti nana se woka se yemfa nhye mo nsa sesen ye nezrin ni wi a yemfa mre mo ana wadaroma wo kire mu kakra ma yen a enye na me kire se sa sika o me de be ma contract aye nezrin ya ati yemfa ma nkronkro no yemfa ma nkronkro no ye hye ne tie na ya kasa ye mo ho ban na stop the chance ya bia ma me ka se mi kire kokobot ye next October ye could be June abran to February afi se February March would be ya sabre ate ye etendru December no e kokon da ya ase ye kanya manua no enyini buroso asa na alonche asa na kodia ye tinkan na ye di esika obi atimi kare waste of resources, waste of absolute waste. What I say, you're planning here before my mind who here. Can I my mind who here? Okay. You see a dream, yes, a demo, as I know, as well. Okay, now. I bet you be. Okay. Nana, wadaroma e binom so nsem wo mo kan se yes. Nananom ese yemfa nuanua yi emfa ema wo mo. Communal labor crampo a eno eya amamre ne amane a eye mo nanam asede no. Ni gina be ne sen emprimpri a ye kasa yi. The teacher ye nyina adwuma wo yen ho ahemfo oman ma o timamfo adwuma wo yen ho ye siatra what I say and they say a tax and they develop oman your royalties cry ye jana kwaye ni ye gold ni asefo no 55% and a quarter assembly development no mo dey but be any am no ka say toilet cry ha toilet public toilet a corner e ko ni ye no we yam cow sisi a we see ba from program bi now be through ba bi ani now we yam cow so one so bi fie anko yan hu ya public toilet nia ya mo say so we sisi aka I white elephant but the given assemblies na nti a chunk of money dey mo only 25% come to the chiefs so that say 55% na dey mo no e ho djuma na mo ye no it the amend the constitution no any local government act no any chieftaincy act no anye dey fata ya man ni nsuro nyame ya ka se ya ngie ho ani a masa asem wo ho le wasem bonepo the constitution must be amended, the chieftaincy act must be amended, all the various acts must be amended to suit ourselves yeah before the kusie dani ahia say ya ni dua no pema no ya nya brofo yeah before you see nsuo ya nkoho edase na nanom omunim die na apart from scientific you know now the bon nsuo no ho man because udo nsuo no ho na awia ko bona erewi you see enim nyansa osofo bi say oh baby na ma sore me gibie say menko minchiribe ya minchiribe nonsense ense nkunu kwa nana abotre mama kan che ya ho baby ya no ka so panyini but me so me nkonya me gunsa obi uya me rofa me gunsa tia amma che o se nana so ya gidi sa samado ho what I say ya gidi sa samado ho say for a threat ebro ye de se nana no ma wuo omo baby aye de asem tu omani am be biamai Salas na Anglican sumu, Roman sumu, your All Souls Day, All Saints Day. You did say almost in the other baby. Omo Hosana, you give my and Nadia will be what I said. You can be a software, if you see a coach, you Yawada, you see a go for you, young cockles, maybe a call. But then, I have a son, the one. Galan, but I be
on fit of that drink a share as a primer. I did now Muzoviana, oh, pa, no Mukua boy. Mamori, and Amukofa, says she does. Depends here now, we now, from 7 Okate. And Kadaki think it you. Bakumpo, the dear Dorno, you food up another dear Frono. Your Chelsea view, man. Your Chelsea view, man. Ephesians chapter 6, verse 12. What read it? Kokai. What's in your one more young one I know? Upon in near a sumo too for now money in the heavens. There are spirits there. It's what we are saying, what you should be home. Now, catch them say, Bibini ha. We have about this year. We have about 1 minute. That time you know about who wants. Okay, enti yate nana na enua no ane egusu ayedi ho nkomo kakra masemu etwatfo o kire se wo mfa mammo na mumu enua. Is it that omu dua wo mu hu so ana sikadie bia koso a mususu se didija bi ne amuna ya aba enu ntina mo so mo twe o madwen si se o mo mamu bi nso ni a the Jabin, I may be a who, but me church at your church and listen to teacher. Say a contractor, you didn't let the Zuma among foreigners, a common one. Who cash it? What's it? Nay, a book is hard, you know. Nay, the Kushi, nay, a Mohoba, who could be at the end. Now, a better than a year. If you are a flash and when I go down. When I had a year, I didn't need actually. But yet, show the Crovisa. Yet is your visa, yet is a group visa, oh, Cronuma. And I make sure say, ye the quack of your patre, I go home now, Busumi Bia, a Busumi Bia, your dohu, your Jafo, maybe any and Flama. I've been from. I take it cover. Okay, but ya sisi ya ye minimum se meme kokojin yani bia. Men ya na omu holding me responsible and making sure say bia no aye ye. Intina just say omo decentralizing nana meba o omo decentralizing one we no go straight to the individuals omo we in communities no say o ka se yemfa nko she adwumakuo bi nsa e ma meto yetrim se ne ye ya ye se o uye fi a zoom line of ba be fa enti ye de ko she adwumakuo bi nsa yi saa na be she yetrim se o e ye obi asede se ono na wo so be hwese dua ne ye Biano, ye kucha, ye know, ye question, ye know, ye so ye know, ye do want some money. I was a minty. Say, education no back. Need na ye didn't say, no, be a man or mind, but be any test. Tabia, your mind, ya. Your mind, ya. If you may have been quite one. When the man has been be a good discovery. That is not the issue. Education. I say, what I say, who could be a say, what are your communal labor? Krobia when down the communal labor. What I say, and no never Timmy, am I a mere menu from. Your book of the air Nigeria, Nako Kabu. And no one said my air came. It's done holistically. Nana miaya hin semono ase manso twen ekoso ebi mu kura ni hini omo ye be omo dan me say your chieftaincy act no ya amende. What I say ebi na wo kan da ban na wati say ya the forest we ma abrante bi wa nua obi e wa ma ya chintie na ko gina court ya na court so that ochina it is serve as deterrent to others. What will be that? What will be that? Your laws like a share. Your policies like a share. We don't follow that. You so can't you be sorry? I will be a year okay. I don't know see a DNA form. No, be able to your mind being or my number. I will say, yeah, Juma. Juma. Or my some my Juma and Juma. The courts, the police, the military, the forces. And now my man answers so young say Rano. And you have all the most of the acts no me walk. But no can say time nipa China over here how many you say acts no. It's just we taught in schools. Yeah, it's a friend civic. You work in school no, and now we say social studies. Your civics as a subject, right from class 1. It's your tell of mind about passive citizen and active citizen. They're in school. It's who can I know a mammonia, mambrana, mania, no. Okay. Nana,
Empenisas asempa enchere friends and aso pa enchere asem tienti nia waka kire yate ye wogidie so mpanimfo bi som no matu ho na moye da so bre no adaje anse do boye pa na da si ye chia bibia ni fo nso bibia ni fo beti ye da masi oh kafra enti ye ne nana anyima ngwa kodom a wotoso mienu bibia ni hene eno no en ye ne kotwetwe enkomo no everyvo ya san ba munchen na general manager nso so de nano ato asem no aye kanimu o se enioma bo no se wutimi so no so akwam ye mia no ne di ode ba ye ne we he o se entosi ene ye 24 cedis emu die he manager ba ko ne 24 cedis ana 10 tomatoes no no matum 4 cedis tomato the etwini bi minim the etwini me talk to about 2 cedis ket ni etwini me talk to about 2 cedis to bi achemo baako 2 cedis entos to bi na baako ansa short ana say ana no mse entos a short sa na aden ade short ya na ne boa yeden anye se wunya bi nti ukoto a ne bo odin no ono so fa ho ba Ghana dwadi for so almost statistics ya na odwene ho awonte ase o calculate yensi o se fresh one no baako eko fresh one yes baako baby am 22 cedis ketwa na ketwa I see but sometimes I was so check your location no baby odan sometimes I was so check baby awo no odan dwene mu ankasa we dia GM de say GM no ben odan dwene say ye dwomu ho ana make no say antimi antena ha no mo daache bia mo te say o mo bai o mo antimi antena mo kwa mo ni amabu edin ne ye konso dia mawu ye dimudin be kwa ankasa eti yesre wo mo ade bia na ama mo ne amabu edin mo hwe na mo nya hu bibi etu jatum enye wo mo bai man ye tu jatum opambo debi enye opambo na tuja no da donko na tuja tu enti ye besre mo enima bia ne bo odin no ye tuja tum ye sre mo o ma ne ma bo mra fam mfa mayen okay ye mo wrem na ye mfa dewbo no enkrata no fanto aso mpanimfu bi etie nyina e ma ye nya ne ntie so mo su tie ye da se bebre ye yankase ye maame mesisu di ahenkan osu tie anopai nti ye chiechia no pa eniema bo na din ne de ye se ye kan messages ye beba no ye beka enye easy na me ka se panin pa owo odan ha ofre yen me adwempa kwakun kroma ene obi sa yen se ade na nsɛmtwerɛfo a yɛwɔ odan potemo ha yahwa ma odanfo ena Eastern region nyina omo nyoma bo odin ene si bo opani ya ko kan say ni ya ka oban potemo ha ope radio a omo tai kasa asem ya eyeyen but obi na odno de ne ho akokofa ne nioma oba na ni nyankopon ankasa ankyere no no so de we no ebeje sei ya wo ya ne hwenye ye ukogina ne ho na se bia ususu se ne de ne bo odin a no one antim te no ka radio sukra no wa chim kra osmami ko tie nyom ko tie nyom because won kan ye ne de enti ukogina ha na wo hwe na wuntumi a no wa woso akoba bia aho bia ho ne de ahoden ne betumi kakra enti ye de ye beka akwa ti se wo kanyame asem no se nipa ne fa ati e de abobra no eno ne asem no enti yesre wom ya na omu ahu ne ye mobo especially yen ya busuafo ni ha no omo ma ye ni titugu ye nsem saa no a ano mo so mo so ma we omo frɛ wo ha kra omo frɛ wo ha edu re na so wa bra ko krom so mo azure de awo wo chichiri kuro na me de o de awo wo chichiri kuro u ohoho na ni aso de beja ho enti no mo bi onkomra
Anapa no watwa ba community aduonu ensia. The bonka tabre na adru so de entertain ne ba besom. Dem de chase the chronicle the Obokrata chronicle chese. National Petroleum Authority NPA wamo bo manfo kokopa se o fele tanka enfile mane nyemma se ayema bonse osan woso ka no no san woso ka no ne hu pa we enye enkrase de Andra ka ho se o ka kura still o na enimra mu se o de car na kwakwa kusi scale eye mawia ayema ansana mikotofu o eye dangerous o papa NPA fu aka ho asema ka ana omo so odi so be feel o tanka so we need careful because e ho na no aden oni so be feel o tanka ana filling station for so mu na so 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 obi aso so omatoto we a omde kan na tie be si na achia omo hwegum na no so ase adena yema omo se pese na dan bi me kan ma me bi te kan nim te opese ewura baby a we ni odu te kan de bo tia uso da me te de me de ade me srempun sa adwen a ye de ya nyoma bi si ani bi broni nsu na waye na wahu ayi sade tie ne bobre na o che okwan abefa so be sino so ndi so enso ya twese o film ane bro so a 1 ese o gauge na owoso no so na ma de na se ewura mu a nipa bibi ni bi so adwen de oh adwen ana betumi di jahyehyia ba okay enti I think say was here chire mu ye de chire wo eti se bottle ye kura mi bi leakage ni ba bia o so o ka chem say me wo so na ewura me say leakage e wo tank no ho but e bottle say nsu agumu a wo ye ni say enko enti the rationale behind that was no ne de na kona na guy mama was na ayu for no so nya botre attendant for no obi kura bu a kan dan ho a no asajo na fenya we wo so kom ne gu wo so kwa oh David ba gro ye so pa wo ti kan wo du ko down chimba ho obu na ma se down bra no atwasia no atwu petro ni kakra no asabe togu so knowledge my people perish ampa obu na ma o si twi kakra bra before so ye how e dey ba sem oka se dipo bibi be ye de we ase ya diet and sheda ne wo nya adwen wo ho but before you problem na tank ya silia no wo se me wo so na ya ma titu ni taxi drivers no me who say private car dia bu petrol akasa ya ma busu ntino me tia no na odidi aka gusu na me dam me who say private car bia esa o fa de car ni nya dwumaden dabi entina meka no say ya na ya na afia kototo Jesus sticker tare ka echi enwema we na aka ho ada ko sheki car say fu onwure na nya ma preko ebu ana nya ma na wo say sa wo se nchine kra dia bi se nchine no wo ya no abobɔ so akɔfom na sa gutre we ana sa se wo hyade obotum no na do se tintim na eno ente sa na wo fu ano se me wo so no uni idea bia fa kwan ofa so ye no me ne do aba ni de bo so asene ha ye konkran wa ntofu o ba bia o ka na ye ma a ye ko wa ntofu o ye beduru aseme filling station ha no mo a ho no na obetofu o one unso omudi omodua ni bi wo ho e na ofa adua no so na car ne chiaye trotro fonzu ye bi omo ye pa car ne chiaye enka wo de enka car no nkwa mpu kra chia wo de ye sa idea no na de mom afi ye ho no mo ehuru se wa soka ni mo a oh hey o ti kani kano president no onya woni chese enipa ni bia dwen no minim say ana diesel kakra so ho o jini jona sase mo keru kro bibidi say ana ka kire brodi kura wa onyi ni enipa tika ni mu no
na Ghana for the be bebre no aso so so bad to the extent say nia ekoso ni nyina enye o but wakana no atum o koka ena abrante kra opekasa dodo ka ba kwa betene nwa kasa ye ko wuo ye ko kunya yo na me ye je ye nkwa no ono so on ka bi but o kokasa o se aka wanu tum ai na ma mi sika mu se o omo pese urawura be wada ni defender ai akwese me ko kumase tamo ayi covid ni gina mu pa no na kumase mre wai e defend aban no ekufu adu aban no aya de wate eno ko Nigeria mre wai yes mawo ayi analysis ankasa uko Nigeria honkwa de ayi fu on wo munya bi mpo nto wo mo asalai aka kire da 23 omo ensem mre wai defend aban di ba omi awa dance enya zeketwa ono tiken mu aye wo so o kirem ono no kirem se de be ya ebe ko ba bia na ya ma preko ti de me suggestion ne se on saa de no se taxi driver wa ya dwuma wapon onye sika abumama no wabu no achia no saa suban no yusu se filling station sini na yema omunyi saa ntabo na deda omunyi ni na free o na cause ebia example duksu yi na se shellen yi obekọ shell akoyesa me say shellen yi na se total ya oreko no akoyesa ya ka no anya so munimo omu yawe ti adenti no mso yesa na uko filling station enti we na senka Ghana PNP no uko filling station ya eya unso ma cho say dumu engine yes encroford say ne dumu no fuel attendants ne ya omumu wa dumu no unum no omumu no so mu bugu umusika no mope mu bebre no ano ye ba until we say NP ne active pa wo gra ti omoni pa nanka wakwose santabu weni na said obi ko buedi enso ko fra petrol am suspending no nanka ma yo enti abochen fa na say broni abu petrol yo say no drive small cam then pop the rest on it no broni obi kura nyina won wo bu petrol man yes we asem ono na ebu ono awukwa arwa ko bu ade akọ ye to aso a enti chronicle NPA4 every sa issue we the dad afternoon wo ma every me the dad afternoon say ayi enam no mkoye sa ayi sensitization ayi no ayo media engagement no kofodia ayo yati na ayi anti gay group wo se o man fon Thomas Sam George wo Thomas Sam George ne nkrofo bi wo ntoma anti gay group for na endorse Ura Sam George Ningo Pram MP. The Chronicle anopay. Mede Daily Guide da bokrata no na etwaso ede amawo. Na Daily Guide den samwa ba papa. Eni edi kan wo soro ha say special prosecutor krohu anyina kwadubofo a wodanso ye nsam ahodro ya hinta wodoso mu a de begu apasoma Ghanafo hunu se de ekoso ni o owura kisi ajabe wato nsa e de afre owura frempom bo waten se oya papa bra ne be kire wasemu galamse report a wode aba yi kwon mu nyina din apiapie mu osafo mafu mu din apiapie mu bra be kire mu enko papa yo mu so ye prime minister okrom hey gabi o kire da kum nyina din wom eti brabe kire asem ni mu ankasa ne endom wasuko eti ya kasei ya tonsa afrefrem pombo aten no me cheche report mu ehun sam eda ha Ajazira for report bi o so de ba ye fa gold mafia ho no sa gold mafia no na nado dan kwa kufu ado ene na pamfo wa mo hye da tworo nkrata green bi ba krom ane tenten bebre na asem o mo kan nyina ne se Ajazira for me pacho sansan samu amu peso mo de fode na nado dan kwa kufu ado no fa galamse ni ho sankaye no enim entombra me pacho na tie Ajazira for so aba no mo ba ye tintini ankasa wa mo se asam no mo kan no mo hunu ba bia e kire se na nado dan kwa kufu ado asam no wo kan no sa na tie ote ase omo se na nado dan kwa kufu ado do peso wo kire se omo Ajazira for kan no omo so man kan sa
teacher pebia ni ho mo mpacho ne empacho china ene nsem o matros report no wo mo pepa mfiri ho ebeda ho a kosi se chirema nyina be ba hwo so muni chopa bia edema adu show boy eno wasam so eda ha no akratai atwere ede aba ene otumfuo se tutu asanteman wura wada ha ne ho kafo da ha se nyansam ketuo ene agai kentei edi ahimu ani se edi ahimu ene one ne yira twa combination nyansam ketua na efe na ma minister ne de obua kusi uzam na stay slity mami ni shape nkwana mso esi ade omopam wa ye omu di shape kama bamu ma ye fe ti ane so odi Lady Julia edidan anambwa ana so no nkwana e popular na yere nya popular sa ya popular pa ya popular Okasa. Any one. Oh yes. Okasa. Lady Julia. Enkomo ba kuna ni bi di no di jai. Mami wa ya popular. Sa. Ai. Oya popular pa. Oh yes. Oya popular wa sentiment. Pa ye ni mu no mu ni mu no. Eto omo da ha se na King Charles. Sa mami wu ye, Queen wu ye. Ne ba King Charles and yade ne tena kunwa so nti ajabo afi na ne yade no tena dwaso ankasa yade na kire UK for say United Kingdom say de ohin na ba bedi musuo nti ene adwabo abekoso ne nsane a dwumadie ne bekogina otumfo say tutu ene ne ho kanfo Lady Julia wo maduru United Kingdom wo mudi omani wonyam ekota dwumadie na chinti ene King Charles shemfinfin ena otumfo nso agina ni benkum so ena ne yere agina King Charles ni fa so efe pa upe Daily Guide obokrata na ubehunu wam so ma bright corner nankasa brighten the corner where you are baby omugina kente na bright wa wo hwe Daily Guide chese kente na bright bibia ahwa munyina anima bright esan kente na ahwa da ha na nima bright nyina achi no still crab ye father the client ena yese yaboni kwadu se maame galamse no asam no de ye de aforo waje atum so se ampa waje atum ye no ho nsam so eda ha no mo a kratai etwere ho nsam ede aba na afoko se ya ka kiro se nkofu bi ya chese omu de yesusu se kane ani pipifoa pani bi ya no upper east region yekokuni ya ora Adams Mahama ni wuo no ache nanso wanum se Ghana asem de wasem kwadi court a kwabra obuwa yebedi na ebi ache na beche na abrantie baako asagbe no se asagbe o se ho alangidi ana obuo edi no dia soso no obuo friend mame akwani dini dia soso no asagbe den asapke alandai alangde we dini mpie bebre sa udi fia asapke edi asapke no ana no so yebo ni kwadu yebo ni yamani kumfo yasi yenkwakwasɛn no asapke no yankwakwasɛn no nti ya kwasan wadano kra ka ho asem ha na adwen kra ka se edi ase wani tu ase ukwa akowudi a eno ansa ose bonefa che na ten yekun wi a ukọ heaven straight se asapke no ni lawyer se atintim krata edi akoma court se wo mo srese se owuo pa wani tu owuo pa na ukwa akowudi a unye Yesu Kristo a untimi da ajo Yesu Kristo wani tu apase ekokun enti omo stresse ebe ya nka kwatu nkomra biem na nkomo mfa abrantie bo ne nche ne kakra na nkomo ndane asam nani
na owuo no kura ye sentence no kwa no nkoda afiase ni nkwa na nyina mpo an ka bi ye since ye kwa kwhwe nanim pa bo ni tu akuno asen no akuno de enti abrante no na lawyer fo pacho wo court ya atworo ho nsem de abawei daily guide da wo bokrata no the daily dispatch the bokrata mu nsem na busuam de to so amount na krate amania obobi ni se bambode se nyina ne na so aman bu mu kwa o da wonda wo didi kwa na amia bo se obofo no ho ntene sanso onem na waya asra na adenam sanso osuro se obeti dimayaw nso wo uti anye ye eba be frause tam na de wo sin enze na no ayi be na fu amienu miensantem okose bia ye tututu kunkun to small boy 13 years tumitwutu okosi nipa makomako more than 8 te kunkum wo mu na aden ena ayi omo bon wa mane eba bedua se nti bambo de ya de ehunya papa ehunya pa na oba Ghana no se ya boko ho de chese boko de ho nyoda na eno na wo mo kire se ani braba enti ani bre na aba no so wo mo so atu wo mo na asifo mpa chese enche wo mo de tax force ene wo ma ebehwe se asomdwe bekoso ewo boko no wo mo betu bia gu boko pa na asomdwe mapa wo ma hwe akobon ban ewo ho no owura 7 amo a yese ya boni din so omra meye member Emma Christian University Council ya boni din krata fetos mienu na ode sa asemi aba na demdi twato krata last but one NPA for asem no penufani abre papa NPA boss osi o ka driver ni bia na moto bia ubu petrol na ye majai enkwati acha no nko hihim ya bom kokko na woma wo so mo nsensu de de ombenya obi na ye emfanton ombenya obi pe ombenya bi ombenya bi papa ombo da obeya bebre titu se obi wo so woso sheki afi we de enti NPA fo ni abre papa sanse one sani manfaso ni so edi akwanhia ba enti mo hwe nyai de ndi twato ne se yesi chiyade chiyade komo Ghana pa diabetes komo pa eno bi kire se ade betumi atu asichiyade ase ba ko apotro the daily dispatch I say cure for diabetes using frogs how and this is a using is on your moat now so you don't go to say for you Liberia for you apotran kan de omo onno na wro no awrade omore na de ayi onga kakra pete ho na o de twitwa jene send your hook twitwa jene ni ayi gun a if you forget it apotro na wo twitwa jene gun ho o de onga kakra gusu a why we be that why we be that masu bi hu da why we be that where dear they said you okay dear say cure for diabetes using frogs to using as using frogs ana o de hu so be dware eating frogs and I chewing frogs and the daily dispatch on so tip back what the ban pay no daily analyst yes daily muno de na nche nya asam ketua daily analyst so de entwene mienu agu ha no gwen yensuro hwio ya de enya hwehwe animo ya de ekansam ni pempempen without fear or favor na wa mo de nsam abana central for ya bele World Press Freedom Day no ene ya de red na atworo wa ha ye highlight asem no na anu ya na yedi yo na 3 days ene yedi World Press Freedom Day chese en central for the ubofo wo se ye nya fa hodie edi operate di adwuma na abusua say se dagbon FM baby na nado dan kwakufa do kwasiesie asem ya frɛ ya mani din se wakai sa horo no ya se FM station bi wo ho Dagbon FM
ni asensam tro bi onsam tro ni bi ti radio so se ni ti radio so ka se ya ene abusua be hwe ya mia ne kon ye penaku no so kasa ni ye mia ne kon wo kasa ni ye mia ne kon fe ti nsam tro fo ye fa ahudie ne ye tumi e de kasa de we he ya krate atwere ede aba na encha no mo aso Ghana Armed Forces ye di press freedom day no ni ebu bi nso minimum all video no I video NDC communication officer former NDC communication and yes all the good is yes original executive radio no so mo nkatwi e kasa na mo ka omo de na brofo anamboa dabi dagon ka kasa video no no afsha oba na beso ne mene boko nanga mo bara kamera bana onze ga no onze ho na oye na no papo bitumi atane ni so na wo kasa na ne presenter no de Sadik ti Sadik kan kasa no me 2 eno betam ni free microphone no achi eno mo de ne tina akoko a video na ya kase ena ono so anio eno mo di free o se na so twa Facebook live nti o mo di free on mo call different place na camera na ntimi capture but tuti so di I think say no feel say agro nti on the na still yes but na ogusu mia na bimu no but enye fine and me hear sa video no say DJ kura condemn me hear sa video no enema mi nu na ba me trim company no yes do they respect the security of their workers? Because me ntiase say see ati hey no obi atu tomu a no be rest studio ha endra na meka hwe ye hai ubebie epono ba me ensan se nan yo anzana more than a 9 cra station na shanwa say ai ubebie be 5 cra wadru ha 1 2 3 4 5 6 cra ansan wadru ha yes na into obie ni nyina na edom we he ebia ya from wo program ne so na ya fra wo mo na omo free abonten na be mia no kwane se na oni omo na na edi nkomo ya bi omo free abonten na be wura mu akata to say radio ni akata radio station ana akwa oboko na obi atimi ba mu bi yes oko na o chese ga yenya no mpotem wo sa politicians ni bia sanko fo ni bia me can about security kwan omutimi wura mu sa simple sa no ti wura mu a no ba be wura inside etimi kura say dru ba bia o na only producer miya na kon no only producer hey bia producer na beti susa ti ayi ya producer ti bin carry ahometio esabra ya de kan e di bisre no serious so no hwese de yami abrante oda ha ahomete na kokwa kura ye ku na yemi ani sei ede ba asem wan waka ede eti abusua ede ha na mayenko ha sei Ghana Armed Forces ope eku a sabe omde omo so ni oma bone nso a emema mamu ntitibini aha nyina ya media kutufuo no mu ntitibini kwambeti omo beti omo case ni omo kankanka wa afuo na se ti mema amafo no asori o omo si lawyer ni bi wo krom ha osori a mi kura so jadwuma maye bi pen omo so hwehwe nkra ta ma hu se papa o lawyer ombe ye gaga bia o won ko ba bia nkonko enko ye gaga omede gaga watch out Otije hot hey what is that Otije hot Otije say court Jane hey court Jane hot o de jai fason wa anu vim wompa hot hot yes okay attention artist okay gaga watch out eti abusua anya sam ketwa nti o ma won ne pass lawyer hwemudi wasam wa court mma ya hiem kra ne ya hiem de bia ye boy ya hiem hu pan
ya to banje ban ye no no me mama mutiti bindi ya si ya kan no kwa e wo mote na asian ma special prosecutor so asem no e da hanum se ya wato nsa e de afre ye owura afrempombo aten si wo mra mbekire ni nsemu Church of Pentecost ena ye kase si wo mo ayi chairman ejobeda asafo no ano na eno no papa we yenim ni dada Apostle Nyameche so no ye dada esan so aboni dimbium ye no so krate etwa ede aba daily analyst de obo krata no dem do trust ye daily graphic de obo krata na krate chese say obi akwakwa ne registration na ojinsu ai bibia na ya gbon ho ban kama obi antu me fe nya sister new London obi antu me fe nsema senis ka check saba sa ni mani na to atwa no sa ya da enso ya na gwabontin ene say ye Ghana card ne de koye registration no omanfo asan fa Ghana card no esu bibia de register sim foforo ton enkofo bebre ni mu eno na daily graphic say sa suban na ekoso no ama Ghana fo bebre hu aka adwamu papa bebre sim ho atotema ya ho nsem ode aba yesi oko Church of Pentecost owura Apostle Nyameche ono na wo masan apaw ne se onye dwumtri ni pani emma won mo na futu akwama omanfo na se yenjai galamse nsunsuye ana nsunsanso edenam no edoso na eboman ehaman enu ntine futu akwama ye nina ehonsem abetokratai anim daily graphic enono the Ghanaian publisher the obokrata no enamede to aso taxi drivers for money beje papa papa digital ojina manim anu ojina manim say taxi nsumu ba run to say uber to say no so ya taxi ya uya na jaunso phone crowd na ugeji asumasi so wo labadi memefa na nso kunkongo beru anu aduru ho no akwa to say the uber fo ne ye na Dr. Lahaji Mahamudu Bamiaga na mampani abedi akire ena ahye sa agboyi osukofo bi ba na so enti oma per solutions we are politician e was o per solutions nso ano ema o how nti o how na taxi for de beto na nim se uber for eju o madwuma ye no ena o makwa per digital kwan so a say a taxi drivers for na behu abefo ntentan kese no so nante na aboa encha no mo ya si US ubekọ US as say visa ne eboa na ebekọ soro they say me ebusum ye wamu ani de to so aduasa so why you ready say ubekọ US abrochima mu a visa fee no eboa no eba bekọ soro eho asem eda ha ena boku case ne nso say o ma shada power special force wa musu wo mani eden gaga to ga womu disia asojafo esu betwa ni se ten eti eho asam eda ha no mu akratai ebomu nkyeremu soafa wono ena hwe esumkuo ena afi ahensam so woda ha nanu ya na jayaji ni tumu woda ha sei na nasam wo kanya ne se ahensam emra ya fa ahensam ho no omo ba ba hyemu kina edi nyoma bia wura ma aye adwuma wadre aboa na nso beti ase ahemfo ne se na aban no oyi afrim se yanka mamu first ne ka ho pa se de animu bi so omo kan ho so omo nka ho omo de nyoma betututu yie na aboa pa ye eti owura ne da ha se ya wo kam wasem MPF wo boss National Petroleum Authority wo mo boss da ha no asem no aya kan no yesi aboso ba na meja pai kwato so otonfo ogbo ba bi kwen na chese ho hia no timi so meeting so ha biem se awoso na yese mo ya na mo wo so kasa no wo so kasa ni pese ewura ba bia no papa kire se eye dangerous ehu se o fele o tank na pese ya mabusu a ehu pa ma wa driver ni na woteka na stia na chin ehu ma unkwaswa pa wa wo de wo so na aya mabusu no
nkwa ekura esua na sanka nkwa mpodi ankanya ya se nkofo bi tia kire o matua sika se fo mko baabi enti wose munya asa na ye bone no na emwa wey aye the Ghanaian publisher Dobokrata no ya dia si Dr. Ernest Ofori Sapon ene na woda enti usikani baako enso so eno no teno so bakọ inva o say obekọ sai track ono no call East Legon executive say club o so ho se ne bra ko ayi ono no call kan mampani kufu ho ofiri ho no call me che ba bi okoya adoye no okoya Krupon enyanka school is it the deaf o say bibi no oko ho no mo deaf and dumb for no psychiatric hospital onko yin psychiatric hospital aden omo hia mo awon so we akọ for the moment asemo onko he onko psychiatric na uri say no na wo kan no e kan stories aye be treat ni ne no na ehonum na obi do a obi anka ahwe obi anka ahwe enhwehwemu bi aba be damontin so say 25% of a software I work Ghana ha no bibiri na wa adwene mu yare ende be no betimi aye no kre ada na software dey betimi enti amu no bi wa oduru watu se efri o say almost then 25% ebe betimi aye no kre of pastors ye work Ghana sabes for nkofo ye o bibiri no awo adwene mu yare wato ayin for solve no o say ayin for solve clinical dey hwan me to your time am isia o to dey ye be di hun komonti no ye be di hun komo yes no kra adentia dede ajajira je o be kona ni pa maki ni paso ya ni ya to kikem ti u be hwe na se won so mu a kana fire enani ayayaya ni ton ayi fry to ni ya shamko babaye ba se afei na ye be ko afei na ye be ko bisa enye se the number 25 o say 25% enye bum na ni packet o se kakra no enye ni pa dodo se amodosu 25% mehwe see aka 75 mfanze eyara na sa asofo no mu adwene mu hawo de ya asori mani ediamru pudi na dua wuye ni common floor members okay ye be di book o waro pay ntia akom ni nchiremu ye bisa die ntia dedesa na bio na obi ye de da je so wadwene mu dede board ba wa utie cry sound chese wodwene enti no da bio enti de enti na wakwa sorry kwasiada my service nicely obi an condemn ye kwasiada na mo point na nadwe sem samra hwan say bia program na wo ho da nya say bia special debut etuom kwadwada mpaibo ho ebina da mpaibo ho mpaibo de kwada da sa kwasi uni kwasiada so biem ebiri mo kura ye fasting 70 days 80 days 100 days yo fasting sama hu amani so no so my na you be hu ni 70 days pacho you neme ye twa Yesu ye chire Yesu say fasting ye ni ye che no okay Yesu Christ o ya Yesu to be that's why 40 days ana Yesu ye 40 days my eye na wutimi twam hwim 70 oh 100 days fasting da he mountains but we say we say it me boa we me boa ma we say we sika baby so na wanya osa so no dey akosa ho wanya yare o we could only party we are no on the this 70 yeah before near fasting no na ya na dangerous just say yeah dey be dangerous so broni di kwadu kakra broni yeah fasting akono owo ensu a wode ewo asom ewo ho yes e dey owo energy we bi wo ho no mo a onom kakra bi a no watwe but bibini we see ubona atwitwena na nuna atwitwe uhu na no wa hu sa kware wo ye fasting ade no kwa wo ye kura ye
Ibrahim was a pastor. Ibrahim. I saw Mudia. No more cross Omudidio. Omudidia. Uchu wo cross fa kwanchen. Sa. Adin ya be fa ne hunu. O da bi omudidi. Omudi ahomachi do omudidi. Aya fine. Odi Ibrahim be didi ahomachi no. Ne ebo be nwumre 5 nam kwosra na. Ade ba ko wo radio presenters. So wadam for ni radio presenter. Ka ehunu se nkomo bi are ni be didi a amansa bete. We nyango ni video observation. Ana sanya no kran so ayenka. O ba serious o. Serious. Yeah, be aggressive. Changing that train. Fasting. For 70 days. What they are? How na for 70 days no. 70 days no. Enko fu ba ne from tabula. Tabula dan makameka wa say. Wo mom wa bon so ma be share forest mi no mo ye fasting. Hey. So omo bibi show no mo ko tu. Ye be bisa die ntia survey ne ka say 25% of asofo e wa dwene mu yare ye no. No bi timi ko dware obi yire a. Na adwene enkrake. Me fa no in this contest. Say yes, e betumi aba say o wa dwene mu yare ye no because odwen krofo ho dodo. Oh jai Debbie. Uju obi hu a. Kan je nipa so onya 70. Uju obi hu a, oji kofini ama obema ni bie dia kotua school fees. Ye wo genuine pastors wo ha. Obo. Me ba wo. Ye wo genuine pastors wo ha. 24/7. Odwen kwan a obefa so abom pa ya ma ne church members. Amomadi yi. Nti ono kra wonwe ono ne hu. Se no ho. Na wo empire no so aba ye befa wan so. Enti minim sofu bi. Obi pon ho a odi am efun cancer sei efun cancer na sori ba pon ho a na watade akoche no se bia o tiri na wato hair dryer na odi akoma ho tienu bi no nti odwini pa no adwen no ho ma o sampa odwen no ho na obom pa ze here baba be dwen ho de e bia efun cancer de ono wo sika no dabi me ba me ana beyi ana me nyashon so de na bontin sika baba ko totosa anyama no me gidi se tight ne correction na bi no de yes anyama no gwa so you asofu bi bro so tua school fees o asofu bi bre 25% aye no me sofu sei otua nkrofo rent ne ma wo mo e won kran hwe nkran rent yes no we ade otua rent de ma wo sofu papa no okura ma na boys na girls o ma me okura ma okura ne man kasa pa otua rent ma wo mo ana sofu papa na oto machine ye de pam ayi ototo ni nyina ma wo mo na wonim omo a oyesa ma wo mo no nso no ene ya omo se no aso wani ko bibi ni omo oyesa ma wo mo no ma me ba ko ba sorry oba ye obesun yesunye na me say omo ye so talented esan so skillful e wo su ho a baka wakuma osun yesun me say ehwa that day na no ba sorry o ya mi ade atima kuma so sa me mra ha sorry ene se ne o ka de no na to sofo ne koma so ene ne ho no a sofo no atu ne butum sika ono ompe se opese oya de de ma wa eya ompe sa sorry ni sika ene o de beye ono a no yi ne butum sika no de aye ene ne ho no a o brand new machine ai de pama de industrial one EB enemre yi die te bebe 5 years ago na 1000 and what the man and what the man ma me ne g machine no a wo call ye osofo no an sign high taxi me de ade ni two mu e de call ni fie ko yi ma no tua ka ye bibia se na me no ka se ni ma me ne beba abeka kire sofo no se sofo me da asem ya me nhira wo me da ase na bia de wo de ma me no kra na ko yi ana sa anyi yi a e branding krabia na e be kire nti yes ebinim wo ho se dooso a na because church members no so a omutrim ye den na dooso nti amasofo no bebiri nso ani da ho but asofo no so bebre de wo kan bebre ye but bebre 25% adwunumu ye hawo no omo de ye ne o mabu odwene ho anti ase utimi ahomachi ko no atan obi yire so okodware no na obi yire no no wadwene yanka abeso de se osofo no aso de wahu bibi no akacha no no so dwom no odi nipa ni mi anu nyina adwen no obi yire and sorry sorry na agigidi omko de
Yeah, headquarters. Why is it no? Now say the funuko baby. Yeah, board meeting. 2 year upon ya. Board meeting. Board meeting. A presbytery. Okay. Yeah, presbytery. National. Okay. Onipa obi yam ne yam a wasi yisika de manu no. Omsi nyamboche ne no presbytery. Dano me gina so dan bia no. Omsi ye gigi scam papa. One man so 2000 one na sorry aba. Say hey. Papa dey 2000. And so den omutim komunzi wie. Oh. Na papa so be sorry. So papa didi. I was papa didi. Papa dey also didi. Nanka. Na do akoso na nse na omodwuma no kwa so didi ni. Yes, Baba ne say awina no abetina na hingwem. Dewru ye. Nipa dewru ye. Jesus aban ozane ni kuma kwatene wo. Oma ni na Jesus akwan. Ozane ni mu na kwatene wo. You ye me ko break. Me ko break. Wo share. Me so wo share ya. Okay, abusia for ye that's be bre me ntwe homra ye ba ye de aka ye to aso e de ama. Say you can say Dominion herbal powder emma immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sun kunimu a ehu adanse bi ne o adon dey fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye say me say Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse nti na me kanfo ne aye wo me nipadua mu no eburo madwen ene menti ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wo nsuo hie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wo twa nseti yanum wo wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba aton mo manufo ene nkwada woni mfiedum ye de wonka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum. Admission. Heritage Christian University, Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atwa Alpha a school flow. Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up. And now we are mature student of 25 years, sir. Also, Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Soundso and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-777731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Super some cement and a superstar cement and it's the idea. Mercy for the contractor for you to a buso and some G's enterprise and a cover cement in your at Yaba. And to your mercy, we a contractor will be your project beer and your super some cement and a superstar cement and no necessary water. And one day, the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour. Now, so to superstar cementa and don't say 32.5 N. Gunning na and no penny cementa. A year 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Ninina. A year some G's enterprise and I go for the back moda. Some G's enterprise. Etonto iron raw size baby. And unti. Who pe super cement and then superstar cement and I say iron ross ni be to atono. Some G's enterprise ewo akimoda amantra Yenidux filling station no and the bon shenimu frewomo ewo 0243 583190. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia da asese watwen amiakoto enkra abahye ne nso foma me maache eno ni dwumadi a wugusu a wo etie. Ohwe wo mre no asima no edu pepepe na abo apa anopa nonkono eho.
na ene nso so no International Midwives Day. Enti mepacha se unim obi a ogye awo a ene ye omo da kese pa eya na was celebrate no ma yen hyase mfamfiri yen ankasa ye kire ha ya Mrs. Helena Yaboa yen ankasa ye maame Mrs. Helena Yaboa yewura udi ahenkan kwame Yaboa ne hokani oye midwife kese pa. Enti mami anopai yebom nyina baso ma no amaka ni nyina moje awo no mo nso yebom abaso mami nkwa homa ne so na meni owura Emmanuel Ham enkotwetwe enkomo no na okasa edema Electricity Company of Ghana epuye mantem ha enomo opani wotime nka Maakye yemiao na bibia boko de ye de radiase pa na we de yenya ne ntie se mo ka kire Ghana fo se mo sere wom obi bia wo fa kwambone so eyusu anyinam nkane no eya ye mra mebɔ mo amane ye bebɔ mo amane a onipa na oba bebɔ amane no ebenya ohamu abupan ensia emfa so wadaroma enjiremu kakra wo ho yo medasema minkia etifo na obuti Ahenkan FM anokai na senia ode asembisa ne to ho no eye bibia na ewo ho dada na etise yewe afi amanfo bibie yewe afi nje bibia na yepenia oye managing director sudua edi ache omanfo nyina de tieni se uhu se obi aye illegal connection and as a nipa ne fa kwan bi so a also kania enfam na kwan mu a obeyi asitua yebekọ ni akoye insusudie yebekọ akoze ni aya assessment ni aya recovery nti no recovery bia yebeye ewo ho no yewo informant compensation bia ya yedima ubenya sa 6% na oka ho asem asem no na ye kai omanfo omuda so wo sa akwanya na ometimi a report to illegal connection no mo nya face kanu asho mo boko na de fe wo musuni te uye informant so a ye bo ho ban ene aye kan bro ni be ka se we protect your identity enko ban se wa be ka se won se we na ye illegal na ye yuama ye do about the trouble ye nyenisa ye was special team revenue protection team ewo ha omo eboaye ema yitimi yesa exercises no ewo be bia ye diduma ewo ye important hati. Okay, enti yenim se oba Ghana ha ye wo Whistle Blowers Act ewo hono mo a kwan a obefa so obekɔka no onipa ne bɛka bambo a wo se mo nso mo de ma no empem bebre ni etate se obi bɛka bia akire yi ne yi no ama assurance ben na obetumi de ama Ghana fo a etie sa bri a edamu soronko from near edikan asisie se me ba bɛka yenkonko yi meto yo medase me didi se ejuma we no ya sha se ache ebia na menyo kasa ikwa obi yene no enya nkitahudi a etitenia ye kan ho asemo ase na so gusu a obeka ya oba na so obeye report na ye wo revenue protection team ewo ho no yo mu penni pa na onu benya nkitahudi na wetini akire baby crop potin ade ni wo ye no kra ye ba ye betini kra ni wakasa na wache ye tenia ehotie wankasa wo ye report nkobi ena assurance na wo hwehwe no na nka me per example e dia ye wo Accra na me wo Accra ni mu itminya complaint efi be bia ye wo national number e wo ho a ena ye san wo regionalized numbers sisia no minkuta ta numbers sisia nka the betuja
na even wo frɛ national call center na sɛ wo report to illegal connection suspected na suspected nti no wo kana sɛ yɛba no yɛbɛyɛ investigation ne ɛhu sɛ no credit sika biara yɛbɛgye afiri mu no yɛyɛ assessment na yɛbɛyɛ ɛnkyɛ biara mehu sɛ amanfoɔ bi koraa abɛgyegye ɔmo deɛ but ɛyɛ biribi a yɛmfa ntoɔ mmɔnten so saa sɛ yɛde obi din ba bɛto hɔ traa saa nti ɛno koraa bɛmo ahu sɛ obi a ɔba bɛyɛ saa complain wei anaasɛ ɔbɛyɛ report wei yɛde yɛbɔ yɛn ho ban yɛbɔ ne ho ban yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛbɔ ne ho ban nkonya ɔhaw ebi koraa na ɛyɛ o neighbor o next door neighbor ɛne wayɛ saa nti nipa no bɛtwe ne ho akɔgyina baabi na wama report na yɛtumi ɛde akyi ebi nso wɔ hɔ a yɛankasa yɛba a yɛde yɛn ho gu mmɔnten mu a ne yɛaba abɛhu either cases no yɛbɛkyi illegal na wo na woboa yɛ ma yɛba bɛkyi bi a sɛ bi a ɛbɛfiri mu ababia no 6% yɛde bɛma wo as informant reward anaasɛ compensation a yɛde bɛma wo okay yate yɛda se yɛkɔ menim sɛ wowɔ biribi foforɔ bi a ma misa a wobɛpɛ sɛ wobɛma tiefoɔ ate a so far so good no dia yɛkyerɛ ɔmanfoɔ ne sɛ ɔmo bɛtua ɔmo bill na ɔmo bɛyi ɔmo ho afiri saa illegal connections ne nneɔma a ɛde nsunsuansoɔ bɔne ɛba electricity company of Ghana operation ɛnɛ de yɛama ɔmo modern platform a ɛyɛ yɛ ECD enhanced mobile app ɛne short code *226# a wobɛtumi atena wo fie na woatua wo kanea no ɛboɔ yɛbɛsrɛ ɔmanfoɔ mɛntwɛn na wo bill no baako ɛma mmɛka ho ansana wakɔ akɔtua ɛnɛ de electricity yɛayere yɛn ho sɛ sika bi a obiara ɛde yɛka wo biara ɛba abɛgyegye nti wohu yɛ wo yɛ fie a na kyerɛ sɛ yɛ dwumadie no a yɛhyɛ aseɛ no yɛngyae yɛgu so a yɛyɛ okay ɛgya yi ma meɛna ase biribia ne yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio me nso meda mo nyinaa ase okay nti yɛne owura Emmanuel Ham ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no no ɛna ɔkasa ɛde ma ECG apuɛ ma ntam nyinaa ɛna yɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ sima no edu nwɔtwe ɛna abɔ apa no pa no nkron ɛho maakye ɛne dwumadi a agu so a wo etie ɔfrɛ me ɔbo wɔba ofori amanfo me pakyɛw Jubilee Hospital sa no pay many winning nkɔmmɔ kakra a free OPD ekukusi say bi a wani na yɛ bi na say how wani na ewisiwisi bi bibi ben wa wonhyɛ da nhunu ɛwatirikyiri a wonhyɛ da nhunu ɛwɔ sɛ de mu animu ya wotu ho anamɔ na etumi ɛboa yɛn OPD no wɔ hɔ inpatient service nso wɔ hɔ no mo lab yɛyɛ test ni nyinaa bi pharmacy antenatal care postnatal care theater enso ɛwɔ hɔ maternity ɛwɔ hɔ ɛnomo ultrasound system wɔ hɔ no mo yɛdi twa scan yɛsan so ɛhwɛ w'ani ɛno akyi ɛne yɛ fiada yi yɛsi nkonnwa a nkyerɛkyerɛ ɛrekɔ so ɛfa diabetes ɛne hypertension ɛho canteen so wɔ hɔ no mo a aduane a yɛnoa no gyina ne nan so paa insurance yɛgye national health ɛne yɛgye private health ɔdan boabo amantra bridge no so ɛna yɛwɔ 0244 575799 ɛgya krampa wote me nkan kan fam so ni ma kye okay nti ɔno bɛtoa so wɔ hɔ no mo na afei ewia ne yɛde no aba ɛwɔ ɛha no mo alright nti Jubilee sɛ me nkan kyerɛ wo ɔdan aboabo amantra bridge no so no wɔ 0244 5799 0241784645 0241784645 ɛyɛ Jubilee Hospital wɔn number ɛno no Soboti ɛnso so aba a wɔboa yɛn paa Soboti na kakaduro wɔ mu hwentia pɛprɛ abrɔbɛ meko ɛne yɛde afra ne yɛde ayɛ ne kama paa ɛbakyɛ wɔn a wɔn saka bi a wakoma ɔhaw bi a wɔ ho no ɛbɛhwɛ atimi adi ho dwuma de ama wɔn high blood pressure enso ena etete wa mujabroso no ebeyi ni nyina afiri hɔ ma ho atɔ kama 0244 878763 0244 878763
ɛyɛ number abɛfrɛ Alhaji Hankuri Enterprise, Frimpong Enterprise, Antiajoa Provision Store, Mary Nkrumah wa Aboabo ha. Saa nso na Nana ya Provision Store ɛwɔ Ɔdan, Sister Vero ɛwɔ Ɔdan, ɔne Snap yaba no ne di animhwɛ. Oba Ahenkan FM ha nso so a wonsa ebetumi aka bi. Soboti no ɛyɛ papapa. Enti ya no ma won so nsa aka bi. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Mepacho yetwa so na yasan de enkomo no ba komienu bi atwa so de ama medical ka kire se ene eye ewiase nyina da yeyesi ho no mo a woni ye gi awo ye bo mo abaso ye celebrity wo mo na ahye wo nkuran ama dwumadi a wo mu die no omo ayi wo mo yem no omo aye ni yie unse so obi ya de na se o mani hunu se nia wo ye na so wani a okuni ho eye ni yie eni ti na obi ya adwuma abosome so ani atua ne ka enumuhyedie bi ne wo mu ani e de ama no incentives no ne ye de ni nyina de ama no na timi ahye ni nkran enti mpani se yeduru amanfo so ani akai yanom ene eye wiase nyina da no yasan yesi ho no na wo se yesan ehwe kwan ye befa so a yen midwives fo no enioma bi a enko yie no ye betoto amana kɔ yie nia ekɔ yie dada no nso no ye be hyemu kena na ne omo ye no mayi omo ye maye aye ne yie enti eno no ye nkoma a ye kɔ animu ye behwe se ye betimi adi ede ama na ansa na ye beba ho no no ma yenko Heritage Christian University College. Heritage Christian University College. Woman so se men kan cho se BSc nursing degree and ye bo midwives fu nyina abaso no. Oba ho no mo a ye be ma saa entete no ebi. Enti eye Ghana Tertiary Education Commission Nurses and Midwifery Council ama wo mo tumi nkrata wo mu guso a etete enkrofo ultra modern and a well equipped skills lab idea practicals enso so ewo yen ho no mo a wo ba obebin se ja sanse ye ma practicals ama wanka se watimi ate nia wo ye no asintu ko fielda kpakpakpa ono okro no enu achi nso ye sign wo degree programs ahudu bebre ebiti se accounting, marketing, human resource management, banking and finance, business information technology management no ni nyina eguso a ekoso ewo ho beji abodi nkrata BSc information technology, BSc information security and a Bachelor of Theology ni nyina won sabeka ewo Heritage Christian University College. Mepacho enwechi yesan o professional programs ICA, CIMG, CIHRM and a ICM ni nyina eye programs ewo ha ubetumi enya nimdie ewom ma menkwa ohoma so na fe ye ne abena tachiwa enko nkotwetwe enkomo we senior midwife Ghana Health Service ho no mo na wodi ne djuma ma abena wote men kan FM so ni ma chen. Hello. Good morning. Yeah, bibi aboko de adomo na nso nyame adom yenso ye ho ye papa na anopa di Ahenkan FM ba mo nan so a ye ba be bom aba so ye eda ye yesi ho no mo a midwives ye de celebrate mo se eda ni duru sei na onso so ye midwife no ya sen na ho ye o eni denko ye ni je kese ma ye ni na esande e kan bi wo bofo mo se e say Lisa ne so o free high roko tree no so no si from obi an bona ba so no abebo na wa ba enti no ye ni na da kese bi si ye boy ye ho aba so ejuma pa ye e ma Ghana ne amai ni na ye ma ye e fine ma ho ye obi na wo akola no nso bi midwife nsa o femi na yet reflected on all the things I hear in the past, in the present, and near my day in the future. And I need to check the abayimu. In the next when you midwife biara, when abaso na midwife nsem na ofire. Okay, enti yate, but
senia yesi aso somo so ya celebrate mu e wo man mu a is it enough? You know, we can do more because on our awareness, you know, any and I never back now we can actually do a movie. Even though I give back about what was in the celebration, you need more. If I relate to your midlife and you could just say, it might be more mind. It's any so. So to me, more awareness can be created in how you're celebrating your midlife, how you're so your midlife related. Ghana any okay, minim say apart from say nyina yenim say yakase obi a midwife and na say oje awo no adwuma foforo bi wo ho no amoye beyond that. Yes, midwife na award kwa yakase midwife it become obi edane oba in her childbearing age even before obesa you or to meet midwife because even before pregnancy be setting in no said there will be to get ready for pregnancy open midwife meeting ni sena kasaba midwife in the show akolano fitama ubeni saying the process of pregnancy labor delivery obesa midwife meeting ubin via only akolano midwife in the show. And a midwifery is into so many aspects. You will midwife some child, you will midwife someone into research, you will midwife almost screening, you have vaccination, family planning services, midwife in and a young thing, a warning, say, oh, chimo money, baby neighbor, or chin ticket. Now I dare one baby, a humano, a dose na edien na ususu senka aban no ya ebeboa ma adwuma yi ene nka mo konkra mo de be wo fom aboa ma oman no akonanim. Na bibisa se edien ne akade a enei senka ye de mamo a ebeboa mo amomatimi aye adwuma no achen ne asisi akra mo yi. Facilities media apart from say Accra and a recognized areas are almost near in full capacity to work. There were areas there almost no more midwife attention. Number of midwives to client ratio, it is still low. So those who are on man near Manankasa equipment now is here for working. Any beer and atmosphere. We have places almost like normal people. Who you said this funny case, there will be if these people so if this funny case more electronic. That makes life easier for the midwife. But you will be here, Roman stethoscope, and you manual one now, or back to no the need after the it cannot stand a coffee vaccine. So we need some equipment to work with, and as usual, and also the salary attendant and personal cover because then whether my and I think so that incentives, and also so we here as a form of motivation. And they need needed equipment in various facilities. HRs, medical suits, and no more when petitions are brought, almost in terms, almost supply those equipment needed in the various facilities as well. And one is relationship. Enti ye can midwife amu wo enyesuo bi wo ho ana no ane midwife na. Hello. Okay, em say na homa no atia tom wo ho anka me ba bebisa ne say emema no a wo so gi awo no edin bi wo ho no moma wo mo ana but na homa na atia tom. Dachi a eni achichiri yensa ka biemu a ye ne wo mo ebedi sa nkomo no enti eno so ho asem no se na bidi kan no ni mo bi a oye midwife a no abona baso sanse enye omo anka ebi anka wa ma wiase so ati ase o ma me no papa betumi akwakoye wo mo adwuma kama but ebre no so e wo se wo ba asase so no wo betumi akohia midwife bi a ya hyeda bone paapa obemu wa firim so ati ase
nti ɛyɛ na ɛha adwen pa ma yɛntoa so na ya yɛmfa bi enka ho Heritage Christian University College wɔn asɛm an egu so a yɛka no wɔn an egu so a yɛka wɔn asɛm no na ɔse menka nkyerɛw sɛ Amasaman Olympic Stadium n'akyi hɔ no mo a ɛna wobɛhunu wɔn ɛwɔ ɛne nti ya na wahyɛ ne nso wobɛfrɛ wɔn ɛwɔ 0547 77 7731 ɛna 0202 298399 0202 298399 Obe dial star 789 star 300 hash na fi wato online serial number uya no wa apply via your website no eye www na just say www.hcuc.edu.gh na fi wa fill it o forms no ewo ho kama Heritage Christian University or say a university training compassionate entrepreneurial leaders. If I talk ho na kokoje wo entity kama pa. Ofro Mr. Adams anopay mema wo good morning Mr. Adams me gidi se bibia boko. Na Frimpon Enterprise enso se men kan kire wo awutie mi anopay se ade bia fa provisions ho de ho na wo so ba. Nti e free asichiri mackerel yi emo angwa ni akaka ho sardine ade bia a efa provisions ho de ne wudi akọ mu no oba ne ho no mo amepacha won sabe kan nyina bi Milo cowbell ena breakfast nioma oat no mo no bebre no a wo ho no mo a oton aton pen ni books nyina ebia na abadin tuo bi abafie dwumadie bi abafie a mo behia ensuo ena drinks eno so Frimpon Enterprise se wo ba ne ho a won sabe ka bi na sisi ya no ye wo enkrobata ni mienu atran kasiem de munim dada ye wo eye Madarina Hotel na se hɔ a sanso so ena ye de mobile ababeka ho nti mobile hɔ no nso no obon se GN Bank wo mo building na no wo mu kane tete bia na omu gina so no ha time ano mo ya brante no ne die wahwie saa dan nim ena Frimpon Enterprise ababe bie ne branch no ebi ne nkrabata ne bi ewo achim odan mobile ho a na eho ne de drinks bi a wo pɛ ensuo bi a wo pɛ okɔ no mo a wonsa ebeka bi obɛfrɛ no ewo 0244 897525 0244 897525 ena 0206 473953 0206 473953 eno ne numbers ya wo befre na Frimpon Enterprise etimi agye so Samche Enterprise enso so anopa yi okan ho ene egu so ayesom wo yi Samche Enterprise say oye main distributor Supersem ena Superstar Cement otonton ni nyina bi afei cement bia nso wate din no ba hɔ a wonsa be ka bi Amantra Wache Junction ɛhɔ no mo na obutu a woni Dukes Filling Station ɛna edi anim hwɛ mepa kyɛw Iron Rods akɛseɛ enketwa ɛne adantemo ne nyina obi ɛwɔ hɔ sanso so ɛna yɛba ne nadoa sizes bi a wopɛ oba hɔ no mo a wonsa ɛbɛka bi uyi no de si nkyɛn a ɛnkyɛnse a yɛde bɔ dan so ɛno so oba Samche hɔ a wonsa ɛbɛka bi ebacha wobɛfrɛ wɔ 0243 58 3190 024358 3190 ɛyɛ number wo ɛbɛfrɛ na afei yɛtumi ɛne wo adi enkomo ani ntia na wahyɛ ne nso kama ɛde amame mɛkɔ ahoma no so na mini honorable Dennis Obin Ejei Densa ɛna wɔtai frɛ no mene no akɔ enkomo honorable wote me kan no pay mache ye na minia obi na bibia bɔkɔ de obadara ma ho ye pa na mo so e nyame adom yenso ye ho ye pa Achim United for Development
moda so tia sia na egu obi the kind of mitia no cheap for producers and nkwantama nyina ne achema nyina Ghana man nyina obi a wotie obi a tia mitia sa nipa no achem United Actions for Development your hopa na ekoyiku a obibian o hwase a unya botre na watenten nyema bi a enkoyie ube register ube create account ube ye hu nyema bi ehwehwe ayi or executives a ube temo modi ekonenim for the meantime na fe munya kickstart a na je bibia ni wa ebedem edemo beba mochi anti yeti ase na emo no na ye nyema bi ye toto nyema ewachiri tena be ya nya start pe bibia nti emeye usia kwan bia anti na ya idi for some time no ba sisi ade dia wo kan nyina ma wie won nyama do ya wie. Okay, inti what is new? What is new is that ye general meeting nyama adoma ochina me 6 May 5 p.m. ewo Victoria Hotel ye shia ye manfo nyina achemfo bosome kutuku ene buakwa mebuno ayum ene mpanifo ayum ibi shia ni agengen ku ne ho ni ahwese ne betudi ku atumton ye butai ba kopɛ ibi se aban ntini nye bibia ihia yen ye wo ankrankra wo yemu ebi mo ha obi o mason obi o carpenter obi o kra tabiu wo wi school on funtini hu yo be ye wa chimfo ni bi mo so baduru niabia obadu mpanifo like maybe obeti ya fan kofo duma obi be te say tia ne abo ye ho na ma yekuro na di develop. It's not all about several to talk akra. Development is not all about physical development. No, sometimes we can also for spiritual development and so e ka ho say we go to school no one got build one got so and so part of development. And nti ye bi sia nya dengri ya ho nya fa ye hu se na betumi aboa amakru eye achema mu so ye bi ebi ma ebi na ye so na e so ebi na ye beboa na achema so fa ntuma pa ifra. Okay, nti we na eda ben nyame ado ba chana every ben 5 p.m. Okay. No, yeah. Oh, okay. Not to say, we no enye limited to members in Nkwa, but we be a war at Chimansa block honey dear, a quiet than who be to me a baby. Chimansa block, and not Chimanina. Not Chimanina, Eba Jenge, Yaho. Na, the interim executives na ye fire no. Ya green and in my ya could do. Yet, yehu de betimi aye afa ho de akoye ni ekoye ni de betimi bia no e nyina genye ho aye constitution na draft nyina to mani yehu de be because I say o chairman for no ye tre ade na ye be na se ansa na yehu de betimi de aye. Okay, na to say una wo kasa de ma won there be me na me secretary. Oh, trotro for United for Action Patron. Eh, we nyeni packet wa. Oh, just okay. Madam. Me amoma baso na fe said ya okan no kire nyankopon ya adoma nunum no obi e kwan ebeba ne ho no ono so so mra no mra metie said ya eniema besi yakọ ewo ho no nti ye beda aseminim se bibi foforo ho abepese wo de beka ho a check a safe we chairman ho ye Ahenkan Fm ye boa any other executives be it Bernard Butche na Owusu Asante and Regina Ogui ye interim executives Miren Fee ye Mr. Atifa and also a vice chairman in the Bobwa in check a safe we omunyina ho e de ma omanfo nyina ye se momra ne nyemfa achemai enfa ne tumapa infra ye be kan ho abom ye jujuma so abo achemai. Okay, my na se na ja bibie ne ebesa ba wo nchen bi mu yo metme da enti yane honorable Dennis Obin Ejeyi Densa ena dodo no atai efre no odan Nkwanta assembly member
ɔsan ɛyɛ secretary ɛde ma United Achim for Development wɔn ekuo no ɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ no 40 minutes into 9 a.m. na kyerɛ sɛ sima no aduanan pɛpɛɛpɛ ɛna abɔ apa anopa no nkron ɛho dwumadi a wugusu a wutie no edin ɛda so ɛne Maakye Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Enti asɛm no ɛno no mame mo companies ya wɔn ada Roma free Joda ebepem efiada no nsia bɔ pɛmu ekɔpem sɛ no ndu bɛbɔ aya na ɔmo fadwumadie ho ka na ɔmo tua ɛka no na fe ɔmo aka kyerɛ nso kɔ na kɔkɔbɔ adwuma no ma yɛmo ɔmo aba so ɔmo ayɛ ade papa ebia na wonso wutie yɛn woyɛ company bi a wopɛ sɛ woba bɛsɔ yasene na adwuma na yɛyɛ no yɛyɛma no kyɛn nia ɛkɔ so yi krampo a mepakyɛw empani sɛ ɔsama ntwɛntwɛn yɛde ɛtɔ ɛne nkosua ɛne yɛde ɛpampam no ɛne nti mopɛ yie di a 0244 290093 0244 290093 number na me de to abonten yɛ marketing department number ɛno no ofra empanifo no wedi nkomo ketewese enye dodoɔ awuriwura ubetua na yaye adwuma pa edi amawo quality yeba no professionalism menkonkodi adufudi achi en compromise professionalism any quality dignity integrity yesi hwinhwima de ekosorosoro nti wan hwe ya beka so me de kwa kire he ya akwakoye de afo ni bi ubekɔ hwie ɛde anim guase ye beba ɛno na mepɛ sɛ pare wo nti o paade nso a na wapre papa no preko papa ne preko de empotem ha no obia aboa apart from Ahenkan no obia eboa nti numbers no ɛno na me san abobɔ yi frɛ ɛna me pacho ma bie wa che joint bi mu betumi abɔ ho dawuro ane sɛ ya de a enye illegal na Ghana mra soso nko ade a numbers ni nie 0244 290093 0244 290093 ɛyɛ number obɛfrɛ na afei when a marketing department na di nkomo na afei ni aka bia no ye de atoa so Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Enti I don't know na menya ne tie sɛ Kofi Kenata san de nwom no foforo de aba o. Enti yɛbɛyɛ na yɛtie ne nwom no foforo no de aba ne kakra. That is how we do it on Fridays. Unim dada unim. Enti sa ebia ye ready a yenkonko tie Kofi Kenata ne nwom ne kakra. New ones no de aba no. Afi owi a mesan ba na show money so de no de aba no yesi akire Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Mashishema na menya bibi ni besia mamenya nia amemede makumenyina mama no baby amedi mun tumensan mun ko biemo mepeyina ka ami baby amedi mun tumensan mechil mun ko biemo mepeyina kana me yamao odonu ko fu pinsase Mosima moda unu kofu pintaso Efibo wasembade Akukudiri na wuka senti wasembado Baby I made you moon Tumensani mechili na munkobio Naka selo wantase Ami baby I made you moon Tumensani mechili munkobio Pepe ina Kana miyama o kitchen
pepper soup, no, you love chicken. When you book, you do love kitchen. I mean, my feel pepper soup, no, you love chicken. Until for fry, I get your fry, fancy natty. A chicho, I told you, I'm an address. Most of my soul, more, boy, romantic. Other would in a boomemo, okay, romantic. That could buy a madam, you know your nonsense. Would you told the woman say the facts? Yeah, other no go for pizza. Most of my mother no go for pizza. So if people was embodied, I could do na book a saint was embodied. But baby, I made me with humans and making a moon. I can't still want us. I mean, baby, I made me with humans and making a moon. Kofi Kinata no. New one or the about friend or a fie kuma love. I don't know. I feel Yemrefie ni enti yan kasa so ye fie ha no mo. Abrantie show money. Na nwom no de aba no. Enti piaso wo ho ma me na yentie kakra. Ghana adisie. Okay. Oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Enti show money ne nwom no wato ne din se Monica. Ti kakra me ba. Right. Each and every day she dey test check up Ghana adisie. Oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Yeah. Show money big star record. Africa big star record. That's a fact. My baby too fine, baby they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day, she dey test check up on me. I say one day me I never would. I see I'm happy, but you be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling need you come see my hands up. I got you one day me last up. Until I'm my what don't I to make to say for my you don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. You don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. Monica. Monica. Hey, money, I be love me, so don't give me one for me sorry. Oh yeah, me baby, don't you worry. Now my falling, me jaw, what did I be? Monica, tonight I could take you out. Pay now, pay. Can't let me tear put the bills on me. I go pay everything. Monica. Ghana adisie. Oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. My baby too fine, baby they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day, she dey test check up on me. Once you want me and baby woo, I see I'm happy, but you be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling need you come see my hands up. I got you one me last up. Until I'm what don't I me to say for my you don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. You don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. Ain't you bet me all the streams? Because stream me be what I say. Audio Mac. 5,000 Charlie Safa and one tomb. Safa and one tomb. Me pacho be bueno mami pacho. My baby too fine, baby they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day,
She did test check up on me. Audio Mac. Place our cost or one pay ya checking a 5,000 place. Show money Monica. Ewo a Audio Mac ho any tipa chance be to me akono stream bi. Now they are supported the brand. We a home support. So and not me taika ewa ha se ever since me ba ha Nyankopon Adamo December will be exactly 3 years. Me ba ha no mo. Not even a single artist your one potemo ha. Ena waba so unya metimi akeka nwum we yesi ani o. Tie mame na ya na wabo ewo show so no wa promote. Not even a single. And say akeka na no mote. Ena obakwa unity show money unity. Na ever since unity no in fact wachire se nani abre nti yenso so ya kire se we will support him sa na tie nti yenso ye be make sure say Monica no wo awutie me be wura wadwene ho e be wura wutirim na afi wonso so be duru baabi na wo to bi nti sa na tie promo no ebe ye gidigidi pa but ye kɔ ne bɔkɔ unse wudi uti sane anwa hwe a wani so bebrew nti ye fa ne bɔkɔ se ya de akon kakra sa Monica no eye kama wan kasa o ye bibi na wantu ho anamon a obi a entumi enhu so that say e betimi ba se we good but wantu ho anamon a ye be dan hu wabonyom kama say Monica wantu anamon a anka ebia anka obi ante enso ye kama o ebia nso wa ye kama bi pa tu anamon ye tie na nwom no eye nia ewo se enipa nyina tie a eye for public consumption a why not ye be ya famu de so ari ase na what na ho be ka kire me say Kwame Eugene efri odan inti Kwame Eugene break it through no ono na emra me so wonsa na wonsu break it through a madam say brand so a you have a long way to go. I feel quite do baby me say Kwame Eugene maybe a studio or that because we free or that. Listen. Ono obi any social contract o. Say no did pim ye Nyankopon ye na do mo boom we pie no. If truly and really no eye nyom to na person de ye wadwuma a I also unsu tu ho anamon. Enti bless up to you, show money, what to anamon and etiefu a etie maachi. Ebedi adansi a I have been consistent about it. Me pese be so ono kra wo se yemfa yemne nko ye koye wo mo e ba cha wo de nwumre ba na ye kama ye bebo from Monday be pem ne show money ni nwumi what sa into so wo nice one a o de wo ba Ahenkan FM a wo so wo hwehwe obo ba wa metome obi obeto ni bia no oni di nkomo yi a ebeduru ha we yam ni ame so me ye dia support efie so ati azie ni ame so me ye dia support efie no ntini ya no wa hye ne nso e dia mame entertainment team ni wo ho but dia ame so madwen ho se me di be wura morning show no so emu eno no platform no odi Ahenkan Daroma or dia mayen no we have to share with you na won so Nyankopon emfa yen so ma wiase nyina nte wonka wan kai mpo a etiefu etie yen no ebe kai yen se Monica yi metene hawo ena agi boom so that say Intiana, I am not too concerned about whether oyama onipa no obe kai wana, so I'm not concerned about that. Ne ya me ye concern pa ne say Nyankopon be ye wadom ama wani suade hunu nia e burning within you no ebe pia bonten sebe yen so odi Ahenkan ye say ono ni nyame ahira no sisi ye kasai oni sika ma ne boro so kora no abosome so a obenya ne obedi one ne yere ne ma obetumi a oyo okay enti wo mie radio yi a anka bia anka wonni mo obo ba bi kura wo ba bi o
so that's here but ono no anye pese min kubinya ma yenya akwanya no enti yenso so wose yenso yema afoforo akwanya no saa o we boa we nu ya boa we nka baifo na so mbadwo om kakra maami we baifo papa we aburonsam ne hwan no se ye ti ase se nyankopon aboyen bibiri se ye mo aboyen ho a problem bi ani ho enti enwumu bi a wabo se ye papa na e wo se enipa ti o radio so a enya se me ka se enwumu nti no wo beba na aso anwumu no Jesus ye me hwan no ya to me bari ya no eni duru ha no me de mema ayifo no o friend say bra nelson mo no ma to bari ya de hiade wo hopa ba se ye nto bari ya na enwumu ne ye kama ti se show money die ya ye be show love so that yeah Mayare, what don't I mean to say for Mayare? Mayare, you don't need a quantity, no shots like Nika, my tinting. You don't need a quantity, no shots like Nika, quantity. Monica, 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 Ain't no Monica by Show Money. Eba chonso ko ewo all the online streams ni nyina ewo ho. Kone ko enjoy that as here. Mami fast dan confirm odi ankan kwa me yebo ebre na wiedu ano ne ye ne asori so. Odi ankan kwa me yebo wa ajempa hene ko fi mensa ko bi k kwajo bafo and a Billy man ofre me obuwo ba ofori amanfo sene de bia tai ka kire wo no ne ko yie we number no afre no aboya ba so de ankoyie no atwe adwen si so no ate ase se nipa na efom eye nipa e na edeche enti asofo ne de no ye wo so de ama news fo no enti wo bete bebre no awa news fo ne ho why 25% of Ghanaian pastors and I say omo ewo mental illness na wetie ye news ni nyina omo di mu amane no e de ebema o we say your friend no Crispo Fufu or say Ghana will bounce back very soon inti ye dana say set operate or say good job messages na kan nyina omo ye politics kron unim say fiara de me ya na men time so niema bi sa so ye kwakwa di weekend no a na me pese obi a de asundue ni abotre de kokodi ni weekend ni yesa na bi hia adwoda enti abusua osoma ye besom mu a wonso ma akwan ma yewura ofie ho yewura wo ka mu yewura wadwuma mu yewura baabi ama wotie ye no na wotwe we die no nso ahaya na yedi sie nyankopon ya adom na wa ama na osan de yankwa chen ya ye beba ya beto osum kese no so nyame ya adom afi adwoda ekonemum ochena ahomache no nan ekopem nunsia eye gidi kokko nwom kron One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Enti se wo panwum no bebre no atie a ka kire wo nwia no no so nka kire ni nwia ne nyina nkeka kire yen ho se no nan ahomache ekopem no nsia e wa henkan